bisa me say sra na me papa yes do number into onya den onji mame ana onu ko ji na dan fu Akoma FM nti na me frɛ no na me ne kasama ti me frɛ na me ka kyerɛ me say dan onu me da na baba me sorry say man kan kyerɛ na ada afesu na me suru nti me pese me yishia na e kasa ema me ka da kwa pese me yishia e kyerɛ no ema mama onu yishia e to ni yishia na na yedidi akra no koma no ka kyerɛ me say saa dia me fa akra no be kyerɛ no na msu nti dan so ya me de akra no ba na me frɛ no me nko mama manko ana me de minister kunu ana na danfo ba ko e ka no nti oba na ma ye tena asena Akoma no si yan fa akra no me kyerɛ no ana me de akra no ba nti o ha akra da wan ka hwi no si eni esisi aware nti kyerɛ okobo no yira mane obo no yira mane na oti ase ya obaba ba ji akra na ko na msu na panfon na su yo no share date na okoe mama okọ na obaya o se na iri se ma onje akra no nti no onje akra no because of so onje akra no kwa efie wa na ode akra no bede ebe ko nti onje akra no nti wona e ma na misu kura na misu nti Akoma FM yes ano sian one mistake na e ka wo se esu baby odi be ko bia udi front no udi ko baby ayen ka bi ma nti mi sister kun ka je ni say una we be ma wa oba no ana akura no so udi se oni na e bibi da na baba na wanka dia ene hwe oba osumase ana osi ene sadia yen fa nkotu na na bia ni ana na e fe na na safu obo fa nkotu na ni na omo ne na yiri ni mekasa ana mo tena asem dia asem ko to na ni omudu ara na ka so Akoma FM minnim no esdo minnim no ntimi da munko asem we nya asem nyame ne be kasa mo abehwe ne ba ana omo ko na mba na mbe ka chiwa msa nti awa na mabuso omo na omo so ko na mo omo ko na ni se ofre na onfa bi wo so be fa na na odada omo wadi ene ochina saa na msi asem we dia kwanye eya ko boni nti o samso bele betuma na ma ko bu ame na oji enti abia ma ni misa say esdo no Akoma FM usi anwen bacho nkasim ekwan ba so cheche ekwan amfa so disi ano mama na my sister hono bebi ane dan wono na my sister dan so woni dan na chi enti bi choma ko mi sister hono ana o friend nti o friend me say na me nji boni bia nti o di ni dem no no ehwa na papa eso mu no so mu ana am simile me no ya dan o so mu esdo ba cha maba esdo maba mo munya no kwata ye maba esdo ba cha nti Akoma FM utwem wa ewo ni fitire ba cha ya wo sister tie no ba cha esdo ti fie na chi enti utwem aba fie mi for my sister kwanda onu ni fie ni minister su fie ni wa chi nti kwanda omo entamo na hunu me sa nti utwem ni sidan na esdo ti mi ba ye besom na eye wadan fo no no na madam fo no me ne na na speaker kra me fie say enye ba 2014 ya woni 2014 mo na mi me just say be na hunu na esdo no wo be wo be fie say Akoma FM mama fie ndie na se ye hwe se be wo be say se da to obenya bia 50 years huma konya no obenya baby 50 na asem no so how many years ni in fact mama be 9 years okay be 9 years 9 years enti yewe utwem ukofie eno an se esdo wo se wo pe mama dabi enti kwamba so wo fa so yire wo de ne kwhye ne dem nkomi ya mpokya a friend Akoma FM Akoma 87.9 FM Akoma munsam jumedie
Ebraso se Maa Akos me ma bedwa fo ye gietwa na yade ebremo sade abrebia na yesi eye no no pepepe ene ye bronya bosome ne de toso edu ensia 16th December enche na chese ye remu a eno no na ye ko nyame ade ye betwa said ye wodi ye free January abedru December yenum sesa nyame kro no anso ade yen ebetwa December ne yakwa kurade ye 2023 wom se ye nyina obi nim de womu emano ewode ye 2023 de nanso obi ya epese wono so ekoremu ebie ebi ahunya beba sabre no ebi nso areho beba sabre no ebi wo beba sabre no chese but ye nyina obi epe se otumi koremu bies aso bibisa wo se wonim say and I mean say the year 2023 bibi beto me and I bibi beto a enka be hwe so dampo ade enche na mrenko na dimu anta there be a mystery nyankopon ko a enenim nanso yesre nyame se oma enepa emra yakwemu de wono akasa epe na enye ho ewe nyina ya brabo emo na sese de wa wonim ya transese ye fiada no ya ne atuni de yase ye boja ye ane Friday edition Friday bojaye ena yete ebra wonu nti wo TV no na wodi ato onua TV tokro mantwo ni ntwo no biamu wosu betimi enya bi ahwe ekurase tu wo behwe na onua TV edru ho hwe bi ewo ho Rabbi 1 TV ena Osei Chrome TV so ubenya bi ahwe ewo so Facebook Akoma 87.9 so ena YouTube Akoma 879 Facebook or like and page no comment share na emaya more stars in fact ye mamu nyina afresia pa YouTube and so subscribe page no me notification bell no so so you get notified ye mamu nyina afresia pa menu aba afo ya wo TikTok and afa TikTok I group no enyina mo hwe ye sabre ye damase mamu nyina so afresia pa sama so ye mu a e de aba bedu sampempen so we say ye ni pa yeni eso nyame shamo pa bebia wa wo hwe ye na wutie ye nso ye dase hyane so emame sese wo de wani kire kotwa de pa information center wonum ebiemu ewo ho Arimboat at 32 enterprise auto security doors ene tals wo kotwi ene profo edumika say speakers no wa biemu de mu eden pa ewo ho a obia so etie bie ena na brabro information center so wo kumawu bodoma se o mabiemu ewo ho na Nkranza taxi station ho Nkranza taxi station yaw eno nyame sure so wutu wo taxi na won so buy was me de mikura ma anwa o ewom se anwa boa yetende wo bi esu anwa ne mo na so taxi driver me nso men kakra ma boa no me de ato anwa monye na monfa emoa akoma chede nyame ensure taxi driver ya wo eye Nkranza yeda se na Richard ene wo ma wo yire friend Sarah Wokotwi was say munji way na monfa Emma Little Kweku Sarah Ukunu and Richard nyame enshane pa excavator driver nyame enshane ye papa enti wonso yeguso ada ye twen wode ebre ye mu donhwiri ye mu yeguso aya ye twen wonso wakunafo ani nyanka ayede no bomode a taxi driver ye bi taxi ne nyane die o wo ye says Emma owner nanso ne nyina ekire no wotumi ato anwa de aba wonso die na wo betumi ato na wodi awura Akoma FM ase na wodi abase enfamwa ekunafo eni nyankai ye dia enei ye gigye na ye de aye no ye twen enu nti wonso fa wodi ebra first story no e grow fine and afa Piwak natural or the 3P garlic mixture ba na aso asene yanko na yeni yenua be ma bia yensa ka no fidua yimo enkodi enkomo be ma na memo hawie ya na ma we doing the same ba che ye frame donko every hina bae ba che me free techiman donko free techiman na e bae donko awie ya yaso a yetie wo okay ndase we boko so enya boko se me ne my wife ena wo ho na yete Nkransa nkwa ben akuda be se fro won tanaso wona ye hye abrabo na ase ni ade
nti from there no na etuba techima nti me so no metu kwan kakra nti me kwa kwantu no me di misika ama my wife so yere won keep mama na se me ba abagina ye di ahihye dan na yere dem ne ade because nkwala no future nti me yes an me bedru ye no me wife onko fasika no mam daade no me ba e na me ba no so me friend kan me kan ne me bebri se onye nti me ba no man ya wo se ade bia me de mano aboso se ye me ba na wan ya enye mafa pen ni paper wo ha me twere nto nso twere wo ho se be ya me ba confession isi okay emfe no nto nchen me se on tompa nsi dan mu wan tompa no ti me ka kire se me ba no me ba na mpa nsi dam ho me nna ho to ya wo ya sana me ba ti be duru ye nyame ncha de ma besi emu nsem bebre even akra se ensam na de ye hia mu nsem bebre no ye pese obobo ba ku bi aso 100 ya wodi e boso free ahyase ma ye hunu bra woni oba ne tia woni ne boy ye bra mo bra ye penten kwa mote ye e kwan kure fa so e ma kwantuo no ma ye hunu wo bre wo yawo enne se wodi wani ato ba bi so se makọ be ma me kwa ekudon soro bọ manim e bọ manim no so enwui ye mfie dudu a mekonya no akwantuo mu kametimi afa ba foforo na me ne natena wa bobra ne meja wo ahwe mema na so nyina echi ne matwen wo atwen ya ba se sikanie ewura mekoye adwuma nne menyaka pra me de ama jiwei woni nkra ne di fa we sie jiwei woni nkra ne di fa we sie ye ba ye de aya de pebi na etumi aboa ye ne nkoda no mpacho ye pebibia details amedase me fan say years ago nti even makoli bia 3 times makoli bia 3 times me third one am di twa me ko Italy nti me first Libya me ko ye me ko twa 2 years okran sana Gaddafi ye kunu e wo Libya nti me first Libya me ko ya me senis kama no ena me ko no so no me din ko tana ne ma me nchen wo sire ma war na ye no ho ade e wo sire man sana me gya no ha ye den akọ nti me ba ye no me frɛ na wo ba me ba no me ma no ba nkransa nti chima ho no me ma me wo ho no because me ntimi man san ko sire no ho no ena man be hia mo na me se na sika na me de man sese no na wo se wo de atom ponche eni nwan wo ono ne ma me ne fie na busua fie ho no okay wo de ye ntana ase na se mripa mu ne beko se wato ade no a ba me ba ya me frɛ no na busuafo ne bra no ne ade na kyerɛ sɛ ade no onyeye first one no ba bi ehya ase no onya ade no okay ana ne so ba ku be free mu data no mo ya ye osiri mo so wokɔ ana me se sika me de ma wo no sika no wa hye no wo so wato mo ba me frɛ no o mo se wontɔ hwe me pese me kɔ hɔ nti yensan kɔ na yenkɔ bɔbla no na me pese nka yennya bibi for your future ba wo mpa de yensan kɔ brebium ana wo so no aye no amana nkɔ a nya ade a obeti ase be 3 days no onu aduane ma mendi e wo fie hɔ no be 3 days okay ana odi kɔto me bla panyin ni na bla panyin so frame na wo so bosua kora ɔno bɛkɔ akɔbɔ na wo de ama na wakɔ aye no okay ana me ti ase na yɛkɔbɔ bosua na yɛde ma no no wakɔ aye no ɔkɔ ya me wɔ hɔ a kyerɛ me so me didi pa kakra kakra data hwi ni hɔ me didi pa kakra kakra afɛ de me se esem wakyɛ esem yɛ de me kɔfa no ba tim ko sire mo yenko ochina o se next week ka dru yenko a o se next week sa me twa 1 month e wo ho no tim ko yen so me abusuafo na o mo ho bia no bisa o me se me wo akontu me se ni sika ma my wife so de atom ponche e wa ha nti maba o mo kyerɛ na mo frɛ no se asema o mo mekan de o mo nimi ho hwe nti se be ya o mo frɛ ba na beton na aponche kura wato no wa kyerɛ na o ma kye na man obedu o se dabi on to hwe ba sika no wadi na waka bia mebu na me bibi nti na so de atom mo o se wasuma asema mekan ni papa no sa papa no a me fansa wo hwepanyin no o ye ni papa no wawu wo de fam ameka sa asem mi ntimi twa no ntro mi twa ntro na sama nkyeme nti okay ana ye fa no so ntonchen yenko nechina sa me be duru back na ma ye mfudie ni ade nyina nti mponche ne de wanton wadi sika no waboka eno nkoda yenko na yenko ble na e bae nti ye be duru back ma war no aye no ho ade mi yesrem ni na vrongo chana paga side ho no ma ye wo ho ade ye sremfo so wo fa okuna chi a ye chiwade did that means maybe be duru ye na that means
one obi akɔhyehyɛ ma wa nyinsan hey I tell you I swear my God asema make can be on and they bobo dua wa ha so mun jimi ndia e bobo dua wa sebe ya mbe jimi adi eya no amane so kakra ma me oni wo fom pom so mo nte medase nti eba ne sa no ana eba back to enkransa nkwa abin e wakura bo wakofa be mama be mana nyem no wa nyinsan wonyem minim I swear my God nti ebedru nkransa nkwa abin baby wakura bo e fro ntana so ko na yete asema me ka minim even that area ko krampo me papa gidin wo me papa from long time na nsuo bi do ho nti asen me papa betena ya nsansuo no ba nti omudi nsuo no atom papa ali nsuo me papa de ali unya kasa ali nsuo mo bia akwala me ko ali nsuo ma ali nsuo ni ade nti ebedru ye nom no na afi wo be ka kire me say di ntira no mpese baba ne say anyinsen even that moment na me collapse yo no one pia wonten sansuo be gum so mo sorry yey man God upa ye ndinse asema me kan oba ne ka so wonyem no wonyem no collapse yo no one twinsuo gum so mo sorry ade na collapse so yire no ntu ne nanyem mi obi kura baka mi jindi so wetim onu betim de sa ade na yo me believe percent obi po say ya tesempo na mete kura nka mi jindi me no mienu nti da moment no na ade kye na mko bombla ma na say say this collapse ye yeah ono onu na twinsuo gum so na me sorry that day no that night no nti ade kye ye na me bombla ma na say ni say na asi on fa ni jeni ko ma na wula mintimi na yetena asem we so na o mo frɛ ba no bae o deny nti me bo no dua that day no ansana obejetum sɛ ɛyɛ nokore ni mintimi ko yenhwehwɛ mo wonyima wo yere me fa ho sɛ ɛyɛ nokore na wo sɛ ɛnyɛ nokore sɛ a na me bo dua nti eba ne sa ansana wo jitum ama omo da no dua no menunu me nne ni bia de anyin sɛ ne fae nti dua no bo no sɛ ne yem hye na afa de sɛ me de no mansamafo te asem obia nim sɛ disipo nti eba ne sa no eno nkoda ya siesie asem no bibia ma bibia twa oba odo okunu odo ne yire ya tena ase ya sha brabora ase matie mpayifo afutuo even ono ankasa no wo fa na se ne bla na busuafo ka ho na esiesie asem no nti omu bia se yemfa nche na onfom me nti yentena ase na yenhwɛ se de be ya na ewo emma mienu yentena ase ne se be ya ebe okay na enu ntwa actually because mete ho a me manya tu kwan na aba no mintimi ntena sabre na afri Libya na na ba na ma Libya me first one na me bae no nti yete ho no na me se no mesen akọ because nema mu adin because me ko bae na kosi aga mesen akọ ana me na me nimba dia me di ye ne dia me ye ma do baira abre ma bon kofi abre ma tu ma hu abre ma adwuma bia ma ye bi akra ma ko di ya imate ne bon suo nyina ma ye bi galamse pe na menko ye mi wiase ame bae nti since then afi mi tan tu kwa no ko ye nti komodidie ma odo na ba me no wo ma e be ye ne den ana aja me san to aso si manye bi mo si menye me de atumo hofo manye bi mo si menye me de atumo hofo tu je nyinsen no be ma fofo nyinsen no me nim kwa ba bia de saa nyinsen no fa nti no ye between me no no ye secret nti afi from there mi san se ni sika di si no so biom that day no a me beba akabe 2 weeks na ma bagana ana madam for me ni edwuma no ono no ma me awu a oba na me de $1,400 enye cedis ede ma so family no fam my wife in share no kumase na awonje madam for no be so akoyi 1000 no ede $400 no ama my wife age sasika no toji sasika no me be do 4 days na me ko hwehwe madam for na me hu ono so me na menim kwan ya me de na fa so nti aka my wife de no 2 weeks ko fa $400 no bra na me sesa na me fa check me half a senda na odi baba menim o se ahye na se me bisa mu dollars enye Ghana sika kwan ben so na si fa so hye osesa no wadie okay ya fair no to ende ana say this moment na asa mabre no nti bia ade bia ko bia me de che no amante asie bia no ese wo kirem because no se dua boda so say dollars no ese me hu say ha ne fa ya hye ansa na medane dua no ya fair no so to wo bo dua no wo bo na afi na abebo mambo kura mabodua 4 sisi ameti wo no
Wa bodua ma akoma kwesen 1 week bia mbo mienu adan wo bo wan me yero no your friends Augustina den ni papa din di Abastimi o yakanjaga ni Sandema to Augustina now no wodi medina so Augustina Donko yes enti na wotwe bia wo bo Augustina Donko dua mienu me bo sa ko sise die ntira me bodua no me hu so na wotwe bia won kwa na wasase so kopem se wo betwia yesika dia ma ye na wotwe bia bebo dua mienu won tua kra on ka no kre no nto ho na yesisi na enko dane ba bia wodi sika no de wodi sika me fa to asumu enye se chinchina sika no beba okay ko nipa na efum nipa na eka okay wa hu na nti se wo fum na woju mfu so tu na ka wo betina kira ahunu mobo nti e be ye den ye be hu kwan ye de sa de na e be siesi nti se dua na ya bosan ma wo for next week mi san wo 2 nti kwa ye ni me baba ho serious pa nti sa dollars no asem no enkwada na me san di pa ye den ya me kodo mu e wa santu ba dwaben hanom me kodo mu wo ho no na me san de ye den ye de call akontu no call ye eno ye me third akontu a me call Libya obia me kan obia nim Libya akontu na ma call 1 asa akosika na ma call third no de enya asem ketwa even me kokoro me se me kowu ko na me na me so mu nyina mu ga we na o ye comedy woni ajeko no ye friend BA me no ne ko etu kwan ko Libya that time no na mo ye comedy sa concert party na ade e friend BA se obi bi oba bi na obetia nti me san ko ye me se no se de me ba fiati no de ewu bia ye wu wo fa nsuo no so obewu me ba Ghana no de me be hu ye no me wu ankama wu nti me nya try we no mo metu loto no na se me dia ma ye dem nyame hyehyɛ nyame ka sɛ mewu wɔ pono so a mewu nyame ka sɛ menwu a menwu because dem ba ya me fa mama wu ni me ware hyɛ me sɛ me dem so zibi nti me ya na me se no mekɔ Italy na me ne me nafofo ne ade ye adwuma na ye poa na fa so suo no so asɛm so de agi nyankopɔn ni suo no so asɛm ɛno nya easy sana Libya no kurampo na me suro no me su ne wu ne ade no fa so wiase nyinaa kwantu a dangerous na ye nsuo so se wo fa nsuo so free na ko hene adi bia ni ye risk wo wia so chen nsuo so de be wuwu ye de be nyankwanyaae na se obatan a wonyem na ne akola hye ne yefum wa wu ma akola na wu na me manyankwa a me ne hwan obi a wonyem nso wono nso fa nsuo ne so bi me ne no ai nse manim every Libya wa ko hefa akọ Italy. Oh, there no store no dey crampore another story but another part but mami misa mudi sign won nsuo no so nsuo no yetu anwumere said ye no step by step nti yetu anwumere be let's take is 12 to 1 and anajo that time no 12 to 1 na ye nante ya ma boat boat rubber and balloon e dey atoso bia make woni ene ya dey atoso na cross nipa 130 and 130 e wo boat nti ko dure na 22 awu ewo be ma ba ma 21 be ma ba ko kan 22 ena awu wo mu yi gonsuo no na wo mu awu because e boat ye nya problem e likin suo ba mu ni ada obi so otimi fesa nsuo ni nya no na wawu nti no so na asema me kan bia obi ani ti no so de ya fa no so nto na ma risk akudu ho me ya ma gwese me friga na ha pe me ko okra me fefie da ba me no wo ma because there why you wunti yes tina me cry free Ghana mpo na nyame aye madum na makodu abroach do ti be 1 month even self me be ko me dum me phone ti na o mo frɛ fie se mawu e ma ono ati nisuo se wawu yes an ya ba catch se mawu ama wati nisuo wo ho an sana me be frɛ wo ma me no wa ya dan abonkomo am se o me huye de ka se mawu bia me da so te ase me me meba ma wa hu na ja ho no so me take 4 years and sana menya paper ewo Italy me tena camp 4 years and sana menya paper nti ena me no aja we yende nkwala we yentem ne ada no ma was saying now no dey wo 4 okay nti nkwala we yentem ne ada we yende na misanya odo nu se nipa de sesa ena nipa so de wo ya ade na ye ka se we ma nye bi ma wo an ka se go enye
odwan adwen na gu ewo wa adwen we ukita adwen we nipa te se odwen se we na me de me nsa kan ya we si ye me ye biom ana aja me san hon ma so me san sha ase me san ne nisika mitimi san ne nisika na me se onkoto na oye kios nti kios no so enye akronfo bebu ne ade na me se onkoto container na tuaka ko yisika no bi ade bia se ade kese a mo twop mo ni even ono aka se ne timi kura mpo no me mane ti salum se na ma se nisika susu no de tuaka enka me sika no ho na che se enya oba wo koye na won hwe no da so ka se me koye no me hwe no ana wei na me de aye no a de opa bia won fa anya me you are ready for everything other bad or every way bia opa so obi a wa fa nsuo so a mini part 22 awu anim de oba ready for everything wa huwo nti sika we man fa won sanka ko fa anwea ne abo me ne droba na akasa ya dia no data no abo no say 28 million ana anwea no say 12 million somewhere ama matuaka anwea no pe no guso abo no nguso nti sika no so nte se ade a meka se sika no fa ye no wo ya na sika no so beti mebo a se wan ya sika no so nte nti unni kwan se o ka hyen se sika no so ate kwato container na wan akasa ton ade wo mu amatuaka ama se ma usika se mesi na obesi chance me ade ma kire se ko proton so na ko yi blocks na fa bele na mo mfa ayinu nsi so no we nyina maka afa mbeduru ya wo se wanye na sika no se so nte wanye ade no dia sika no so nte because the obedi me de brel bibia even aklant mi pon school ba o se da me bag ate na me se gina so na ma asene sika no wo yi no de akoto bag da de no a metime sika bia ma sen bia wo mi phone so app na me use de sene me send mobile money de man sika bia ma sen bia ni na wo phone so se data ma me ncha asen use phone de and de problem fa se na che data na me nyanya adwuma nti me to phone me hu se ya me keep sika bia de nyina wo so wo na nti de ekonanim fa koto ho na maybe I say from €100 coming down there maybe photo we ni a omu di diska ni omu school fees ni canteen ni ade na if ne ma send di free ho abre no ha ma send ne ma 3 times ene dia ba eno ye dia ne ma ntare mpaboa nkola no ne ma wono ane ne ma even ne sorry to say ne panties proper me to ho send the brand ha send the panties free abetri ho the brand Ghana the brand wa hanom even otimika se metal panties a manache ama me send sika de man koto enu krampo ba ntokwa obi a wo man wo ye adwuma no me ka se me send ni sika man koto bros me meto pant ni meto me se me pe meto na mani age o to dross wan wani age sa na me pe no nti eba ne sa no ena me ma osika na wo so koto aba ena o ka ti phone be 2 days me so to ba ma me hwe frɛ na me video call na me hwe eno no wode sha na se kura no no bi mo kire no wa be yi a kire me ene se wa yere nti to kura na hye no no dada no kire ma to 4 ma to 5 ndie me se ne fa eno ano no enye problem nti afi from there wato na do so kan na pe un petoma ni nyina me ma no to ni nyina se wo hye pant a wo hye tefa kusa na ye fa nti ni nyina mu no wa mfrɛ me ankire me sesei bisa no wo tene kan na mo fra me bisa no se phones dodo sen na ma to ama no so obetima akan a mobile phone a wo de be call ntimi nkan onu ntimi nkan phones a ma to ama no obetima won kan me ntimi nkan but the phone shop kre be ye me ntimi nkan se asay tomam me people say sese ma to mi no na ma to mi nsa nti me de mawa etese me de ama ma ho nti from there no so no hey want don't get phone asay me see me throw video call that time I turn na man one ye container one ye bi o see phone asay and me gina so that day na me say niska ma o sakoto phone no bra na frame video call o ko to phone so one to be 3-4 days no on frame miss ma frese me maka nti se wo ko ba na de obi a wo na wo be frame nyame na me say afro bi 3-4 days no on frame na me say frame back say phone na me so turn wato o say an wato na me say na wato asay na me ka kire wa wo ba ya wonye nti wo betima ka kire say wo to phone no ba no obi mfre video call na wo mfre obi video call o so afre
mesi yo nipa kro ne to phone aden tell nipa kro be frɛ na ono be frɛ na wo ma no nto na me na meto na wo de kwa ko furu bi de ha me pa no se ko to na be frɛ me a wo different pa foforo first one asa na wo de afrɛ me ne bufu ho ne no kra no frɛ wo so na kra na afrɛ ya me na me san frɛ no bisaye yɛn frɛ no so nyina nto ho no ɛna sika fa kɔto ho ma me be duru this Monday night ɛna me be duru teaching man nti ade be chi wo free hene ne be duru ya ma free Accra so me free airport Accra airport me be see Friday na yɛn nneɛma ba na ɛtwɛn ne ade nti Monday na me saka me bag na mfa ka na me call teaching man nti me ko duru ye afi me wura da mo ho a me hunu me ma no a me ra ho nti nkwala me boka wo mo hu nie adan omo te sai mpabo ni ho atare no fin afi me wura da mo ho a mpa no nsuo me se me ka kire se me ba na mpa nsuo amenda nti me pie no se oda me nya abotre na wa tompa na opese me ba na odi besi ho na ye da so na me se okay sa ade bechi ande ade chi afa besi sa ade chi meda nde de meda me de dano ne ba bia woda no se akire wa ore be ho man fan to scream no so ore be ho ba bia woda nti ade chi ye me se mpa na mba de ande me nda nti oba wo send ni sika wentimi mponsi na ada wo ba no wutwa no surprise ya na wa mana mane ya se wo free me mo gaga se me pese me kosi no so ba ma frɛ se me ba nti me pese wo se meduru be 1 hour na 2 hours time ana me fa taxi me kwa irai na me san frɛ se me gina ha no obesan be na o sa be fa me ne de ye kofie nti ye kofie afi da de na de chin na wo se prot no wonu nanim ho won kɔ kyerɛ me ye kɔ ya blouse gu so abo ni ho anwa wo ho na me se okay blouse de bitwa ye kra che na me Olivia na me se okay na sika na yamfa bank sisi na me yi na me beye because me se ye won ya ma ba me ye ma de asana ko me de susu a o se me ma de nchi na de asanse bank fo apon so wo ye den ade bechi 1 year kra me ko ha many years ndi maba na wo se ade nchi ade bechi na ade chi ya pa na me so dware na me te kwala na me se yanko wo fa ha na wo fa ha na wo bisa ne ba we wa hu me bank note no ha wa hu we wa ha wa ntimi tro hwe ni ha se na me bu fuba na me so fa me bag na pua me ko dwom ntimi pie ya na me friend phone so se wa hu we no bank card no wo se da me si ende unhu ya afafie no unhu a from na me mbla na me kati na me call me bla ho akras ma mbona ma ne be na se me no boboba na me call ho no ntimi ade chi me da ho ma me koda hotel even that day na me da hwe me we na pana ayina me da so no dichi na se mo na wimi o se o ba ye no ba bi odo koda ye no ya dan na onu dem no odem no u koda ho na sa dan na mu na mo dance a wutu kwan no wa han dan ba ye 3-4 nyina me na metua na ba ye 3-4 dan na wa han bia se mi nda me ni ba bi esimpo me na metua we nyina ye bibia before a wo ba no oba no no han dan ba 3-4 yeah Augustina yes continue yes nyina me na metua o complain da fie we send na wa me send tu na pefoforo enye se me bia wo mfan kire me na wo han da bi me pe bia na sumbadwo na nkwala no ho beto mo nti kope na wa si banya we sisi na mama niska no watua nti osi paper no wo hu ni ade na me da hotel even me ba ha se da no ma do be kakra bi nyina hotel na me da hotel na because me da me sora na me hu etete me ncha nti hotel no na ma da sa misika sa nti ana me free ho no ma de che me free ho eba ana data na me ba na me phone nso adum ana me duru fie me bisa nkwala nsa wo ma me wan o me se ndora wa mbe da fie ana me je boy bi phone e de frɛ number me so wan me ba fie nkwala nsa wa meda o so wo ba me so wo ba wo wan o so wo dwam me se kire ba bia wo na me mbla o si da bi me ntwan na wo ba me si yo me te ho fa me sika no bra enye se sika no fa break wo se wo de koto bank yenko gina ona yi na me so me hu bi se da ho ana afi na wo de koto ho ana wo ko bo obosua ma me hu se wa yi sika no wo de to wo edurusei ma me hu nyese wo ko fa sika na afiri ba bi de ba me nti ase fa me ko bank wo na yi na me hu besin de wamba wo ma afie ye besin de wo ma afie wo de misika awian ti me frɛ ya na ni sister ba ko number wo ho wa kra wayira
and I'm afraid my friend so this is taban and chain na since no say I na this is tababa wo no apie ti mi twa no nkofie no bisa no kwan so ti the wo ya apa na wasan frɛ so this is taban no bisa no kwan so ensem pi wasi me disca man ato ho na sika no wa yi mu 350 million say or the top product wa mboma mane o pese o de surprise me e na wo de to case mu e ma akonfo abewia nti me ba ya me pemisika no onhu de won kan kire me nti ma twen sika no tuo no so na ono adwane abawo na me se oboa obeka no kra onka no kre ma bonu duada ama ya adane tu onim de mitimi ye o misa ne se ono na kuma mu no wadwane office sika no me de be cha na tu ono na kuma mu se de wosinnim me no me de be cha na wonka so ni se me ye nipa a metim de a cha na wonka ye nipa a mentim fa ncha no so a wonka ti me sha ase ho no dade no be 2-3 days me sha ase me bo mu dua me sha ase dua bono nti besin ne me no Maa Akasa ne ni sister penyina Akasa wo Canada wo nyina wo so mo abisa no wo se de wo kan no wo kan de wo kan no wo kan say say wo yi 350 million abeto case ama wo ma awia 350 million 50 million 35 350 yeah 350 million let's say 35,000 new currency yeah what they call top rot and what they are to the kiosk and will be about 350 million 35,000 yeah because prot na wo koto no enye ho nokre na mpese onka nokre no obedi no ho a onka nokre no wu no no papam chance obewu wo no bonim ade obewu no na uko bondua na akum no na say ma bo wie dua no ma bo wie megusu bo nti wo bo wie wugusu bo megusu bo nti onka nokre no wu wo no papam chance obetwa ntro na stay obesan wu wo no bonim nti wo pa eye we de ye no wo no ene oka nokre kra betumi di ache no ye be kwa akwadane aha because me no menya akwala saa ne ma wo nyina se wutumi kire ma no to obia hu se ampa ene wo se wan na bra ne sister se bra o se sa 350 million enye ska ketwa 35,000 ya sayira anye bia no bebo busuani bia mane se anana dafu bia mane se dia 2 million busuani bia so se Augustina mo mama ne se ne 35,000 ayra mama oba na me kana se ne tumi yesum ye wiki dan kasankasa because utimi twa obi container picture sending mama twa kana akase di kwa kosi won ko ade a how can say wo kase wo di 350 million akotuke abra wo firi dwam no ba wo betra fiance na wakosa akeso no sa akeso no aye omu bunu ti na me se ko ye container no besi ho na se wo sa aka chense wo yi sa sika na akoto sa akeso no mu a ye nyina ye dwen asem na na ye di asem na bebu ya asem na wo dadam de 350 million akoto kiosk ama akromfo akowie abrasa kiosk no na me si butugu na fa container ni siso adechi a wo se na omawia utinapa omawia wodan that day no a wo de okototo da old zinc no bi chance no bi tartar ho o video de sande me sa date no wo ho ana se nso se ye ko na da me that date no a watentar ho na akromfo na bewia ko ti se so ye ko bank ho na ye ko check da wo so wayi sa 350 million na eno so date da ho ti ye de be compare na hwe se akromfo no ba ya ansa na wo so wuyi sika no ana wuyi sika no ansa na akromfo no ba ye so ye ono oye smart ame me hurry up channel ho na me bitu no oye smart ya de me hurry up da bia onu nim no mi nim tra onu agimidi se wontumi ne me nko ene otumi so sai ko twa obi container de kire wo sa container no ni entitu ya hoka ye yasa containers ni ade ne pictures no because ye yes said then mo kran ye ntumi found to because you be privacy ne dem but container was so akoto ne kiosk ne de be me na ye yasa evidence ni nyina eno ebeboa ye adwuma ye mu pa aya Akoma 87.9 FM minimum say sadie enkomoni si kono etisa obuafu pa na Maa Akasa mebuafu enei wakwa akonya baby a wote de ho ma ne ba nyina ekoso ampachaw enyojo saba no because nyo baby an ye ne bobra eyeye bekum wa ma wo ho ema wo munim vision like omuni vision like omuni vision Akasa bibiensi wo mani so edan ya wodam na okunu ba ne ho aporo yi
obeda mu bi ne ho apro edan no na ne nkura ne dem wa bre sika ba wa Augustina oge wuti ye kuro ya yeti mu bia na you are from different planets minim sene ye wo kan ye no kura dia then obaba no sister ubeyi ma no obaba no tisa ubeti bia hwia papa 35,000 akoda kiosum na wodan na wodam na yedan na wo bank no a wo kire sika ne da ho no bank ne sa be no makrosi no wo be ya betu fia yedan se wunye hunu dia wode kwa ya yetam sika no e de betu fie kotwa senya kokodro kone koto container wo kwa akotwa kios obi container dia be kire wukunu se ye container wakoto age hu sika di ahaya Akoma 87.9 FM yetoso pa na asam no emu ye hurem media aduabo de me soso na soso 35,000 what you ye bebo sika ni nyina dodoɔ e de akira obema wo fansuo so e de akɔ Italy owu nkwankwa enka wo ba ka bema ibeba na efie bi anko kukuru se 2 bedroom kra no a waya wo kama pada bema ba no nani boso a wo show no hwedan no wo kwanko bebu bambalis wo abrochire wo de ama wo yanto aso donko mommy enti ne sister no so was say 35,000 wo de akwakoto kiasunim ama koranfo afama wo de sekai ni tuyo e de ase ne so wo no wagi fum wo adwane yanto aso ho nti de esan kumi kura ne se me ye bema me ko ya me ba ma ka che so ba de ma fa bi me ne oba da nti won so ye oba won be ma da kan ye chiri ya chiwa de ne ko ya mamra sana me ne wada da de no a o so won fa bi bi san 3 times o so won fa bi ena me se won fa bi dia wase dan de me da na se me yi €50 enye cedis €50 na de da na se da de no ena woje that means adechi na me no ko ye no me ko sisan ni o da na se se watena wa atwen wo aba da bia nra to kuro num €2 man €50 sa so ya de ena me de man no sana ena wo de ye kaska wo de adwane no nti eno so duabo da so na je so woni ka prekura sika bebrebe yi enko afa sa manua ko nya bi nko sa €50 no so o se dia na da so duabo da so wallahi ko eno so duano wallahi ne se de me bon ne se ye ntro na wutwa me na woje ya wusansuo de horo wase ya wasempro wo ka kire no mabo nti nyina me ma frɛ na ka kire nse duan me bon sa kosi onim de metimi ye wo se wo de man no wo bodua sai modua ba wo ko ye mabo e kan dua bofo no ho amabo sisi e ka dua bofo ne ho dua bofo ne be ba so me na woji sa sika no a ba nya ntro a wo ho son ba ye ntro ana ma da wase ana waje me de maye nti maka che se maye na wo a wo ju hu tum se wo ye mere me nya Joseph me ju hu de se me nya Joseph nti wo ye mere na se wo nya mere no a sa de no nya wo so nti eno so adie na nya no ka wasansuo de horo na se anasempro okay se onye enso a no ho son okay to aswe nti since then me no mu bebre ayedan akasa okay so €50 no $642 Ghana cedis and kwansi bi guso yes but that den kura me €50 ayedan e de kan ho se sai nti me so no so e ma no duru 7 okay so on just say what they done say me they done say keke wo call ye no watena watwen wo so watwen me na be me bi amfa no na wo ji ni di se me se na me ka no se me dia ma wo ti se wo fi se entro na watwa wo se sunsun so ba wo me bo enu ye odwane ye kire no e na wo bodua na to so ba na wo kan ye no de na bra wo kan ye no mami bra wo kan ye no se enye no kure na wo de age a wo fi sa adu bedi no kwa na that time na me diskan ma men ka hwe nto so ba wo ni se eye ntora se me musuo bi e wo hu bia me ma bisa wo because ye ya chiwade ana ma bisa wo ana wan ka no kure na ma ye den ma da wase e wo hu nti se ma da wase wo hu no na se a still e ya chiwade na wa ya sa de no hu susan so bia wo so na beba na ma pra me ho enti wo diskan ma no
because na osimu kro mama mre no oba no waye ne ho ade yes ti se be ma fa no na won so ne da eno no oba no sunsan so obeba ebetima ahase se obedikan awu ebetima ahase medikan awu ebetima ahase se nkwala no bedikan awu sa o ma hu a ye nyina abehye enti problem no enye oba ne nko anko dabi e kan wo e kan ba bia e kan koda no e kan ba bia oh na o ma wo ne dai sa da no so oh dan de me we me dry now how many years get to 8 years in me free Ghana na maba that day no we say me nkoda uko Italy no nya 8 years 8 years me free Ghana no say me ko twa kakra wo Libya ansa na me ko ti me free Ghana 8 years ni die ti me bisa say oji ni di ene say wuko Libya no say wuko Libya na wo design wa ba Ghana 2 years good 2 years no when to me antwen wo enya say 2 years nimpo me wo ha na okofa aye na chese no kra de na wa ha na me wo ha e mo kofa sa na suwa yie no me se me ma no nko na wo se oboko na nko bobo hia ma na wo ko no ko ye sa de no na me wo e wo sirem na chese okwo sirem no na onyem dabi good okodi sirem abosumi ana se fi sai na me fa se bosumi o se 2 months mu enye man calculate that time nti and then me say some short time bi na odi wo ho no nti ano so de etie no okay eti ye show sa short time kra wo ha ya yie no wo ye nti ewo no ni ukuro mu kra no obetumi a okaso wo aba obetumi aba ade achi obetumi aba eno no watumi akoma ba ma fa no ma wanyem wuji ni di ye say 8 years 1 month when to me antwen 8 years wo betumi atwen se me gini dio se me gini dio eninti na ma me ma ne sa sika no se me ho son nti se wo no baba be sha se yefiri wo no na makoya amamre because one na nka no kra me bisae ana ma sen ama ma sana dana se wo ho nti ufi se baba sha se wo me ho ana e be start yefiri ono no so nti na ma me so me yes ade no okay but eno start say ye adwuma e fa no wi a wo de utumi kwa ya mamre no a e betumi afiri wo ne gani ti so hu be ye bia na de wo be didi na wadi ko ba de ka no na ma sia no okay yo enti eno wo bonidua sisi a eda so enti Augustine na ise say wo dua bo no akoye 4 3 no afa ne ye be ka se de osi bo no but 4 no de wo say sika no a wo gi ye a wo ka chen say 8 years one fa be mada no se wo fa bia wo sansuo na de ohuru wakosuo kuma anumu a momone wo sansuo na de ohuru wakosuo kuma anumu a momone yanko nitrimo oh dabi me ma you ready the opese yanko bia yanko mabre no from day one mabre nti se o nti se de me bibia ne se se wanka no kore no dia ende wondi kan on frame na yankoto asem no so wo ho o asem ado ho yes se edi no ha na an wie a na wu kwa se mabodua no wo bewu still won te ase ho na wo saman be frame ya frame be saman no wo saman be sen adi asem no wo ho bi wo bewu wo fam so bewu bi me see me ready for everything. Yeah, me yeri nyina me nsuro se onu bewu na mewu. No, me prepare. Me ma konta me ko ma konta na sese mabu no. Ewiase do. Mommy, eduru ba bia. Enkwado. We dey fisa wo wiase. Wonnam no eduru ba bia we dey fisa wonnam wiase. Die tina ya we fisa wonnam wiase. Mama ka asem kire wo. Ka kire me. Asem nto na wunhu ade wo wani so a de bia wutumi didi wutumi sere. Ba wunhu ade. Ade a ase da yeso. Ade a ukura mpoma bia wo soro wo nkola abrem ni ade wunhu bi da we bi kura kama no fa wosum na wutim. Ebi ni se wo fansuo so free Libya ko Italy na nkrofo wu wanim wo penfo ba wuo mu wawuo na enipa 22 as 21 na wu wani so ntimi duro no na me na nyina na se ofunu aka nipa se ma ohwatu ka nipa no owu ye duro ho no ye duro ambulance ne ade adaka wo me de besi wanya agro 21 22 na mo yi wo nyina do ko ye won nti se wo we nyina na me ma risk my life anti de me making the point ni say me de me nkwa na koto osika no ti so no so obefa sika na dia o de no kwa na be tuaka yes
me point no no eno de anu ade o yes ukum nipa o we enye nipa kum me tua no so ka ne fache dabi so wo hunu de ase ne sei me ntime biom wo nkwa wo ade kora me hia sa nkwa no biom oh adan I tell you because of we ntime hia sa se sa nkwa no si ya na bete de an enso ha ya am nyame ya dom na sa koduru itia wo benya de awunya ya oba ya je ade yo mommy me ma na nte ase na makwa koduru itali ho ya bachi wo police for bachi wo se wa bodua ma bodua no me ntwe se ka me ndi na atem dua na mabo nti se o mbetuma atwe o ma bodua no nyina o mbekye me so o ntimi so amede beje o mo nso misi ma bo me ho misi ma bo mo wo de beje abozi for no so ane se wo sim obi bodua na etimi chi na kwọchi wo mo obi a wabodua bia sa na obechim na nya sa na wonim na obechim ya se me hu na ye wahi keke ana me de ajo yes ani wo bai wadi wawu mommy yes waya de ma yo so mamme me nsere o wiase me ba ya and wo mo ano ho na yenko su ho se sika no dodo sen na wo de ma no o keka ni nyina bomu a esom sen akola no bra na mi okay friend bra na yenhwe ye beka sika no dodo nyina e de akyerew enye 35000 no eno de na wo se won to anwea no won to mo ba ne ade no mo kono na mo wasase da ho ya obesi so dan ya on toto sa ne ma no sa $400 no eno na me matwa bloss na guso anti me ji sa that time no that time na eska o na eska ti me sa I have 87.9 FM. Ni ye share $1,400 no. So what the bag Ghana sika mu a ye 16,940. Na 16,140 no oba ye no na wadi $1,000 no. Wadi afri so. Wonu a we hunu de odiska ne ye $1,000 no de na afri so. Na $400 na enu no tibi ko yima o donko $400 sa $1,000 no madam fu no so ne kodi e nti we na me ka se minim kwa me de ono so afa so eno no de eno de $1,500 no kodi wadam fu $1,000 no kodi madam fu no ono ma no $400 ono ma we yire no $400 nti ma anya $1,000 no madam fu na ma anya $400 no so wo me we yire no ho nti de ekum nyina ne se madam fu be di misika kra ma ni ndi nko na wo oba ene na me kaya ma madwi mitibo ma mitimi di bone no mi hwe machi no se anko ye obia se ye won kwala ye ni yiye na wo de kofa sa we no ene krampo midwum bebra na kire se mi hu de me ye $400 ne ye 4,840 mo bi fufuro nye sa de no na nye se wo obi fufuro eya se mo pastor junior na na gua ye wo maybe wo wiase o said I don't call Kenya no credit then what Gastina no kwa wo ya ba ye frau sister wo mama dia ye dia ye ka sa dia papa yi kai but obia wo beka se me ka sem ba ko me didua atato no de safo no ye fo mu ni agoro se ma bo bi mana ya danda nti wonim ya ma bo ama ya dane because sa chinje no se sa dua bona ma nka sa da no so wanka no kre se o jitu wonyim a waka kire me se wonyim aso be friend ye friend mpanyimfo anim a wo se oboa no e na me boy ansa na wo ji etum nti we so ma sha ase wo mbla no meji ntum na ye be na health alert clinic akachi ne komiso menses no emma diabetes and hypertension stroke 9 ene wonsa eye tititi typhoid and ulcer yade ban ne kuwo yade ban ne hawo yade ban ena etiti wo onua bro health alert clinic ye ne ye frefro te se de nyankunto frefro nsuyi enu nti pomodia na ebra ye wa shaman ye ne kristo to ne hwe ni mu Medina post office ye ben First Atlantic Bank aswa Crispo Junction ye ben block factory no
Fred 0242518893 0242518893 wope baby a ye won fidie ni adokita fo ye yetu yade ase a health alert yo health alert fa we yade megoro ye so ye betutu afiri hɔ kwama wo hyene so se floral disposable handkerchief no ye kama fa paper wanim him gum wensi gum bowa gum wo wi atotwene dustbin mu kama brebia no use floral disposable handkerchief wa obetra pomdi mu esha ye cute pa ti babia wo pa bia wo betumi e de ahye na wo de akọ babia wo de kọ bia floral disposable handkerchief floral napkins so enie floral toilet roll enie ye products no mu ahudo bebre ma won sanka ni nyina bi we opeso ye distributor for 0243 033 Richmond Herbal Center Equiafo Seminar in the Jennifer Gary fibroid ebenane unumani sansa udware wi na honam yo hene bema waye mrempemu ana awututuo fagare eye Equiafo nku no Equiafo Seminar no wudi dware wi na fa wudi nku na sra wutina power fa bi fa mama so ebekọ wa awututuo fa bi esra ebekọ na mo ye adwumade agudifo mo ye adwumade no modi enso eye Equiafo nku Seminar ni nku ni die wudi we dware a wudi we ya Angel FM marketing department ubenya be wo ba ye ne akase die mu Akoma FM hanso asko ye ne mo ene hwene mu ubenya be some do Renko Ball Center Semenko Ball Center Blazer ba wonum nyina wokeo Jeff ba wo mankase Paulina Esapon fikwe ba kono hanso ubenya for Richmond Ball Center 0249 1868 186845 0249 186845 na yenye wo so 3p garlic mixture one garlic and the 3p 3p abinaje was 3p Nikita was 3p Pizarro was 3p sister 3p standard from point 3p ye mame Paulina was 3p near 3p and ekro ma wonsa enke be stroke asthma anampo uko ficha wa yaso pressure no was sugar no was so one person be yare rough for 3p wojo so tentam yan wa yase 3p we fo ye kapu mesra wada 3p adro ya chese say doctor me aminim say doctor ho kire wo pa because wo de begu mu ana shorte wo de begu mu ana shorte enu ntimi sasa fa foforo begu mu atisa shorte daniel ba mr kwalena ke ba pidan any angelos fepi wa kwa 0248928824 0248928824 Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Nefre we Dr. Nie awonnie Dr. Nie apomodinie Dr. Nie wo bana wa bubuo no wono ena enante no nyeche say Dr. Mafo Fertility Herbal Center de papa ye mfani ni agro kra eni awona wo pa ensai bran ko chinchini baby ada odi an so so ho Dr. Mafo Santan Dr. Nanim kwan obefa so na obema wa wonfa woni enfie dudu a wawade a woni maye Dr. Mafo so ni da so no wa wo mu enu ti bomode na ebra wo ba no wanya fe ko mfie mienu yenso akodai wontumi enante enu ekwa hene ba ye udi bi sa no udi bi tua no de bi hura ne hwene mu jese baby atokuro da bi ase fa bi wura ho nanso akoda no de otia ne tie se peche odi doctor se fa ne bra no bema na drama ne nan mu asene makora no besori anante ama wa jese obeye surprise pa doctor wa tonso sreso atie bi sa ba se wo ben presby school no friend was 0244 411099 0244 411099 Ismail when your container no won sanya nkai okay na me pese wo de to so e ma ye hunu oba daadafo wo eni kaya de to so me pachu mo prepare so because ye from Augustina wa ye na adwere so onfa but me pachu e bia na obi ben no minimum say Augustina say ne sister ne tehne ni sister ba ko a wo ne nchen wo Accra wa frɛ me ne om bla panyi ba ko so wo Accra on so afrɛ na ni sister ba ko so Canada sisi ampo me no kasae de omo ka ne say omo pacha won me say acha wo no hia say oba no be bie na no oba chirem ma obeto bia sum ansa na be solve problem na ya solve na yakoda ne dua no na me pesa me hunu because obi beka so obey na woni ne ware enfie san ansa na eja don ko wutu kwan no me pa cha o me papa we na ko sirem ko ya yi no tie ko ya yi no ayi yo no ma na omo baaye
na me di hu no wo ho no na kire se me no koye bibi nti afia kire me fra yie no ba no wose o ade na ye koye no akofasi aba nyinsan aba me so okay nyinsan aba no problem Brian tena me waro nti eno na yede wo ye firstborn was 16 years well firstborn was 16 years ache se matena ache pa ache firstborn na di wachi mpacha wan okay yeah fair Augustina Bebacha ekwan no wakati no safa biem ekoi we amaliansi ekoi no wakati no and minim se ne sister no so wo herefa ba ko Canada do wo Canada no yenim se Canada fo ne abroche fo no de ye ne won mu a na gurubo mu oya ekwa mami ba cha container I kiosk awo ma mu bubu ndi am se won koye foforo no kiosk ni kiosk de me so o buntungu no on fa foforo no we no se wode sa sika na akotum no we kiosk we na se kiosk we ti sa sika we akotum ye no mekwa na mehunu mepese ya hwefo nyina hunu bie enti mepacho fama me producer na video nyina wo mu mepacho na mo me ye hunu Ishmael China ye hunu because asam no ekoso no ye padanse ye no asisika wode ma no kra ni nyina no receipt no app no won so na ewose ye de ni nyina kire tiefo no mu hunu se de ayi don ko kan oboa anase enokure bi ewom because nanse abranche bi obetena ha ni receipt nyina ekura no ye bowe no abo date ni nyina ekura no ende ekura no print ene wode ba ye ne hunu say yes eno ano no ye bobo ye no na esum sika no a no wo se wode aba no evidence na da ho vividly wan ene beje ho akyinye enti no mepacho bomodia na ema ye hunu kiosk no wode 35,000 no ekoto mu a akorofo befa ye a wansu wan moni kuna mane amobusuani bi amane no so enti ne bisa say like oba say we free fie call here no enya say ekọ ne sister o say 2 weeks ni because Monday no number enti ni oh Monday be na buy Monday ya twam na ye no week enti o kina chi Monday we na me 3 weeks awo Ghana ena no so bisa na say since am be duru na say wanu aduane amama dida na de mu otupi afajan na say that very day number they say we aduane mam ana de se church chin say we aduane mam wanye wanu aduane mam wanye wanu aduane so wo se wanu aduane amam ya de ope bia wo mayenye yes aduane do no ama but ndo obebie mam ware na sika no nso no se de ko no nie se me wan provide ne ma me se won yi sika no fa nto nyina e se o mam 500 million o de container na beba no discard ye me se won fa pejansi ho no so aba no o say container ni si ho ana me san se won ko yi 100 million infanto cement afene January ya yebesim me calculate na manya cement jamana 200 and something bars ana na data manya ti o de sa cement no beba 100 million no o de no so beba ana sa kios we no a wo so woton ne ma wo mu no misika ewo ma me si won ko yi be 300 million nti so team provide sa ne ma we nyina abo no amfa abo no ye dia no 26 or 28 million o de no so beba ti o team provide sa ne ma we nyina wi a obama 500 million so wantima plus sa ne ma no ka no oh na che say ye keka bomu a this one 1 billion and be 900 million to 1 billion yes almost 1 billion yes almost 1 billion yes almost 1 billion when to me amfa bi wan to bobo yes wachi me pa cho mpa kura mpono a ensi ho na me ka se me yi bed no ma wa ya nungu ase ya nungu ase won ti mo ba ye fam na mudi ye what's happening with the pan baba what na o de na ase fam keten wo mo da so na ase mattress no de to ho mattress na da fam sa mattress no na mo da so a wo de ko ye dabi mi Philip aba mbe ya mi mpa o mi ko no me da mpa so ansa na mi ko nti me ba se me san be da mpa so eno ase mpa na wo ye ma no na mo da so na we asai ana onye fufuro no na sa che nti mpa no de be sei
me ache di me ka kire se wo na wo da fam da me da fam ni bi die bet me enti woni enkura fo ni nyina dadan ba ko da bi 2 rooms anti nkwala no da another room eno so mattress na da fam na omo da so ena ono so no ho no so mattress na da fam na oda so obey ne ho nkyere me onyu obi so a ne ho kyere ne sa because menim sesa ne ho kyere no a ne sister well yentimi nka busua mu asam de but I say ya ne sister kro wo Canada etumi afra woni wodi nkomo de na kyese ne sister frefie enti ahokyere nhyɛ da ne fie so obɛbɔ waboro sa ahokyere ni ho ɛna wenu su nyina krampo siye no mi hu asɛm a mɛka kyerɛ me bla no because ankoye 1 ankoye 2 maso na eden na kyerɛ sɛ ɛsan yɛ problem ni me family nti na me de aduru ano ɛsan yɛ problem ma me ni me family because for $400 buy ye washe no ndɛ sɛ fa hi so okose san yo sɛ akromfo na gifiri ni sɛ me ni na oba no woni ne te Ghana na mo bobra no na ne su ene ne ban te sɛn tama na wonya ntukwan na mo bobra no ma ye hu su de me wo ho de a metimi control no ɛna wono so na so eden ade bia wo ka sɛ wei ɛna wonya sɛ nya ade sɛ uya kunu wo ho a onye na so eden even ne sofo kurampo no me complain if one day kura me dinatama no sofo kan sɛ man kan ye me ka sɛ no su ni mfa so me kan ye no sofo sɛ no na sɛ wei dia sɛ na asɛm a wo kan dia no kura ne so de ni mfa so yes oba wa wo nkola si ama na wo ka kyerɛ sɛ no su ni mfa so a man kan ye ntimi me mpa na kyɛw ana me frɛ no pa na kyerɛ sɛ man kan ye bet abufuo no ntia because the entire ma me ka sa asɛm no enipa ayi Bible say yemfa kwase amade kwase ase no de ma me ka sa word no so say nkwala no nyina ma to obi adi bisa no say di na me de to no na da nkwala no so ana enya sa wotutu am din sen ena osesa no ko din ben ena explanation ben ena ode ma di na me de to no wa da vet din no cheche ya me pese me hu we me baba no me to no angel ana okoye ne angela angel me pefu name me papa de abonjoa nti o mu nyina no penyin no pe na me to no different name like say me say akose that time no I say me papa yie no me ye grushi nti me godin amanfo nim nkyirase na me say o de Benjamin nti o de Benjamin akose Benjamin wo ho di fufuro na so na ba ko nso angel no so on so aye ne angel na me that time na me wona me say ko sesa no me uni di ntra me to sa angel no nti fa angel no ma no enye la angel wa fa la bia so enye angela da bia ko fa sa enu on fa ye wa angela ne wo angel ye di fufuro on fa ko ma no me de ma me tu din na fa to no wa une abonjoa se Richard Deben abonjoa we yawo abonjoa wa ko ne Richard abonjoa nyina different what did he ben ne so like we yi send them na we the man no yawo abonjoa ene we no Richard abonjoa ene we Benjamin akose no wasa ko ne se Benjamin abonjoa sisa no wo sisa no correct the obey boko de wo yire no aye boko de eno na ma me ka kire nse ne suni faso wa ko mesi wa ko school abesi wo school na mbe nyinse na even ahokura pa manka se me nyinse na ko school na me ka kire nse ende se wo wi no se wo ko school na me hwe wo ma wako wo so onko na obepa ma ade mi ko Libya na me se ende sa wo pa ma ade de ya minto machine na onfa nsu ade onfa pam ne ade me se ni sika no bai waje di ntin nya de obetuma bo me so bo se me ma se na dachi na ma se na brabo won first kan nko sua adwuma no won fa ko sua adwuma no ni fiefo ya we se me ko me kan asem we nyina nti na data nkrampo no ase makasa mama kasa ti o akire ma hu se da bi nko wase fie nko ka san kwase asem na me ko kan bet na so won fa so wo sha like ni age saying ni age be 36 yes be 36 na won so me se me ko 40 36 there wonye obi a osafa pick you know okay facto so anayam komra wobetumi yan komra na facto so na ema ye hunu ba ya ye kase ne jini vazo mi kwa ndi so me de bembe ya dwen
na nkran wo ye utu wo mu din wo mu krom amamre kwan so say anase bia wo mu a yemfre we abonjo a yemfre we say no meto no amamre said ye be patu me din sa na kwan no na me so me den excuse ben anase explanation ben wo de ma bra wo bisa no say aden wo asesa edi a wo de to wo mane so se wonya nkiremu bia mame enna mame yusu sa word no ma no a wo kwa asore na wo su na so fo bisa na wo kan ya osise ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno a ena waso egusu a wutie no ena maka kire mema no se wanya oba bi na wone na bobra ne obra no atumi asiw yie wayiye agapade a mepacho top sa ba na twere enkofa foforo ema ne medi esan se nyu oba bi a ene ne bobra asase so a eyeye ebi ye bad luck for ma bad luck pa wo fa na ye di ye wonye ye da na kai ne san doctor mame mo ahewie me jo so mame doc boko de yankopon adom ya da crystal say enwa fidie ne free ha ahaya Akoma 87.9 FM ye ne doctor ewia ye beto aso mame na dwom boko crystal dom ye da yankopon ase awie de akwantu heba ye hu se ye wura bro nyemu anesa nokra nti ye ne yahwefo ne yatiefo nyina na ye beche pomudi ho sem kakra bi na yare bi etete Ghana fo ni bebre na na ye pese yesisu dua se akwantuofo ye de ho aduru aba nti ba bi obi bia wo bia no ene ya so tie me be bro nsem so kakra bi am ye hu na ye be ka yare a ye fe infections ho asem okay na ye nka osa ho asem wo ha na ye do koko ho asem ye nka ho asem wo ha ene yadu akwantu ke mescha na yebedi ho nkomo e wo ha enti ba bibia wo bia mesese ya so kakra mame da bia me kase ya wo yare akese bi wo ho a ha nipadua no mema ne mai na yo sa hawo no yare fe infections no wo chiche mu anase wo kan nyina bo fe infections no but wo breaking down yo gonorrhea ho yo syphilis ho yo chlamydia ho yo edoso papa na sa yare we no ye be kan nyina bo yesi ye kan gonorrhea nko ho asem ye beji ye mre nyina dan ye di kan ma mini kan fa me number no entudwa esan se wo yare ma mo so kra na mesa ofre yen akwantu ofo de da bia me kan SD fo aso mpa ma akoma akọ edu no ye wo aduru ahodo bebre e wo ho a ofre ye a ye betumi abo akwaso no nkonso number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your number say di djuma no ofra obi bia ba fere bia ye doctor kan wasam kire no enne ye behwe na ye o mema ne mayare bebre wo ho a obeshi oba adresse kama obeshi be mo adresse kama but yare a entuma kata so no enya asem ketwa obehwe na kwabrane wo ho obesi ko gina ho na odinsa awura service ne box mu na se odwini be ma ho na se odwini hwa ho obekomu na nsa bi asisi ne be ma no ho ne da bia me ka yare we hunuru do so wo Ghana pa na nso nipa be to nuru anoma se etie no saa na tie o kwa yare sabia yetimi wo injection wo pani bebre e fa wontru mu wo se bia osisi na ya na abrase e wo mu na asan kwa de foforo so yare a no ko eden enti akwantu fo transe hu se na yare o sa etiti ni pa bebre ye yakofa aduraba ne Ghana fo ba bia akwantu he ba mescha no saa na transe no yare we ma yempe ho adura e betumi aboa Ghana fo na da bia me ka yare ho amte nti yare na che so edi so many years ya misro adu no kra me ka ho asem manto bra ye krens wona yentumi emo akwaso no nkoso na wo ba ho a adu no yo mu asoto yo powder ho yo capsule so na ye peyare a ache aye chronic ache woni padua no ye timi de aboa sa akwan no so because oto adu no dodo obetimi anom ma yare na gya no untumi ennom enu nti ofre na ba bia wo kwa untumi ma ya so ye a ye be pass kama e de amount se wo brekum aba na masua station ben be sabo sana ase pe a akwantu e ba kan ke wo ho techima ye wa hamaje road ni chama UNESCO na boso pe kumasi ye wa safu labor run about odo ni e kira tonsu kwan no kan fie 1 2 wensabenkum ye wodanteni abosan so ubisa akwantu e ba kan na se SDF na e wo labor ho bia be director mo aba ho enkran so ye kwahyeman odo ni e kire so tuo mu kwan no branch ya presby asonda kese no e wo kwan nchen wa wo se ye sandboard ne asonda e die mu hwe e wo ho ana bisa security for na mo asonda se wo kwa kwantu he ba clinic
on be direct wo edo abaye ho na ya boa wo kwanso no so ama yare na tuma figu so me kasa bi kwa nsuo fi ube mu ba kwa animu na bo so nnu bi agya ube ma no fon na efon onu oba hye ya sima na wagya mu wo yo oba woni atenka odi video no bi afiri ho de amount sebe ukunukura ba wonche hu na boafu ni nyina ye infections yare na edi sa adwuma no wo se won so good nso na eba beginning no de pampan bi anim ndo kura won to ho ase won se obi a wonya menses no ena nso de bi ameka se wo yo oba na wonya menses na 3 days na wo se nso bi asan firi achi ba enye normal infections di man tra ho enka se normal nya sa na obi ade etie anase menses na wo check here beginning na wo start bu wonsa no na eba 5 days 4 days 6 days 7 days no swat typical 2 days 3 days no kwa na enye papa bia na ne eba no so wutumi se nsuo na se bia moja na eba no ni nyina ase ada wo hu se enkoye emaw wo hu the way na first na sitie maw wo hwa wutumi se wasekekaw obi di otumi titia na se kura honho be ma bo se na ni be ma afon ekete ono a wutumi se no ne ma nkoye obi ba bi no na wodun so na bia kam wan na prostate astarte eba ni padua no mu no wo se obe ma na nkasa wo tinkasa ne ma nkoye wo yo ba so wo se wodun so a bitimi ka wutimi chim nye me ma nkwa na chim wa tun se wo chima adun so bi kwa da na adwo badun so bebre no ma ya na adun edo so chen awia no obi so de awia kam na okodun so say ni pa mu nyina mo she bata ho na se mu nyina mo the same compound house wa kwam bia so no wode be yew ndi yare na ho ahom ti pa ye na be ma na oban she mu die e de ba eno de be ya ka se eno be take about 60% but ni akeka no de bi kwa be kwa ya sabi obi na se bi ko ba bi hotel ba bi because ni pano obi wo na se nsuo gu nti se nsuo no ti wo ho ka na se wura private paper bi pe won se yare na so wafa bi ana ko washroom ba bi na se bi wo ho a oko wura opie ya bo se bi ko ade nchina wase ahahye ye wo hena na se obe ma ho ye wo hene wonu obi din hye mudi ade china obe ma ho nyina ye wo hene nyina ye infections yare na anti meso so hu se nsuo wo ya na kire wo se how no wanya bi tutumnika ene Ghana ha de ye nu ya to pitin ba bi akọ ase wo pe akwantuo care mixture ye care no KARE enye CARE box no yellow kokose ade kama oso pa kwantuo care mixture o to duro ya ino hunu moduro ko anim da bi e kase duro wonu mama no ba ko mienu da kuma no mensa da bi ko yare na ba so many years ndi wonti mfa na wotwe mienu ensa yare na mbom wo kura na wo yira bom mo se bom anu moduro mi na etimi aboa ye yesu so yare oba ni padua ma e de bre ni padua na yare oba so a ni obi hu ne se bo se osisi be ya wo yakese pa wo tinka se wo chika se ya wo ya wo ko hospital zo wo chika se waste no tokro bi abeda ho nti se oba ma ye wo surgery ho infection yare na wo ye surgery ko bi ko ade wo ye bi wo ntimi nante ne betuma nante ko anya papa bia wo to ade china da so se ya ball ma pa wa poso nyina ya wo ya wo to na mo bi na mo se nkukodwe no wo to bi ko atimi hu rare se ade na ho ampa obi wo ba poso na nia etimi obi bebre ni fra wo hu na ni guso bet wo kase na ni fra wonyin ni because bia ye clear e wo so but ani no ehu ade e wo ho wo hu na nipa na ketrema so aye fita otwitwi ne se wo kase bia na ketrema so na aduane ada so na so otwitwi ne se kura chen wa wo kase asem no aye infection yare no bia otu abo se nipa na ebe ma o ha o tin kase no ne ekoso na video mu no enkoye na yire kura ho no hu na na bu kura fu na oni akono bia ma ba na be ma nti se nipa no ho a aware ho asan wo kan na ye ne den ndi wo se na wa sha ase na wa ye krifedin den na so osum nyam beto be na wo se nyam sum bia ni na akwan mu ni na ye infections yare san se wona ba ni be mu ahia enye yie ene nti wo tan ba bia adwene ho mama mi fa me number nsan to dwa bio because infection yare ye broso a ene ye nko esan se ho nsem no e doso wo ha number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no fra when sabe kan ye da so e ka kire Ghana fo se apart from infection yare no ye se pressure enye yare bebire abeso ahwe edi ho adanse enne man ba ko fra se do sa mo ka pressure enye yare ye no kura mpa oba ye mo do be monitor for 3 months na ye jawo mo akọ wonu mo bro fuduro bia moment ya be sha se anu ye pressure do wonu mo duro bia bio yare fe no kompo goita mesel wo ho yare anase bi wo so a bra betimi aboa ma akore ya asi ukwanchi e wo ho namba bi apagya waye nura enko akwantofo ese bra obedu betimi aboa kwanso no nkoso
Your asthma duro wɔ hɔ a ene de yɛkɔ airport ye di ho adanse bebere nya asɛm ketewa nti obi bia ya re fe na asthma entehyewa wobɔ wasa enyai bra ye clinic wo beduru a ye waduro kama wɔ ha ebetimi de aboa wo yenu so ya to apete wɔ Ghana ba bia beko bia no wo ye drugstore herbal shop chemical shop bia bo wura mu wo fa number na wo ko bi se na wanya bia frɛ yɛn wo frɛ yɛn a ye bɛbo akwa so no ko bibia timi aye kama e de ama wo ene ti gi number de atwa to sɛ ye brɛ no aye brɛ number no 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 ye numbers no ofre na wonsa be kan ye nyame ensha wo papa doctor sawode yen akwantu about Mr. Akache na yakwaje enro tetahwe akwantu ke about Mr. akwantu about Mr. and afei so no de keka ho ni nyina onyame onsha wo pa na yenko enti sese nia ye pese hu ne se edie ben na obai woda so doro David no misika na mi hia umpeni biem David umpeni biem say kra na moma wade na mo ware na enye for better for worse ni bia David for better for the end say you war loka en war wa son dem me no na war wo loka we no ka da ka ho wa wade bia ya wade de nyamia se nyame na aka bom fie de ba nyamia ka bom enti se de tie bia mo ntam ntime ntete sa fie de na di mu for better for worse atete no say better no worse ni de wom no say ya kontuo nti ayi so tinti ya duru ya end na yenhwe oba ye no oma for no ekra ni bi ho omo hwade pa enti se oba no adwane yeyi woni nkra no na wo ho pacho okay enkomo ben ena ya na nkra no ni udi nkra ni ye ma no wo ben wo mu a omo ye inquisitive da wo kwa no mommy da mommy omo enkomo ben omo me medase sisi anka nkola no wo ha no wa bisa se daddy ni mommy ye kase omu yi a hwan na nkombe yi because as I say kura mo ye happy kura chen say o mama me wo no because treatment wo de ma wo no wono a won ye area ho no no wo no me de mambo place no wo no abo so powerpoint and say green shade yeah powerpoint ho no ma nti ho no me fa ye frɛ no angel mame ana ben mame o area ho no ma nti me ben kura mpo no me twa mo meta hu say boy bi no radio ya wotio wo ho no e wo ho no opposite baby a omo yesa okada no fita ho no ma e wo abo so ho no abo so ho o nyame nhira no so high tension na si ho na oni nyina omo tie o okay enti na me nya nyame answer nkwala no omo ye happy now but say the problem is say me de mo ja hwan na makọ oba de off enti say hwan na be hwe nkwala na makọ me na me hwe o me say mena me kan kwala ni sisi wo free fie ejan wan fa kwala ni mu ba kokora nko it's too bad because me nyi ba de minim ni say yire so say den be ma na bedwa no ba time dwa ni jane ma so ba time tuma dwa na jane ma dia not said ye ba na ni so not the bad was we the tue ni se kan si ni so tue ben se dia wo ko Italy akoso abro fudi su ban to make us say I will gun you down no if you say me ba me now no the enim say me free akontum no onim ba ana say obi a wonim say akontum for say that ya there okay ba me no me one twese kan won so no one twetue won so me nkasa ye won hu say abufompo because me hwe no me hwe ni din say ya no wo bisa me bank note and me say me hwe ni din say na makoma and I'm sorry ti that moment no me call outside na me friend wo phone so say wahunu paper no say that no say hu ana me ba me hu e de fa fie no ontino no ho na ono so decide say ene wo fa fie de ene nkwala na be fa fie no ono so call ya fa kios no picture no ento so e na ya hwefo mo all over the world a won mo hwe no me pacho kios na oba no to mo ne mani asana kwasi donko enko ayi akwantue mu fancy so free Libya
tutomwa wo wone kwamu edi kodru Italy abrochima mu no so yo ane agye nanka kios we dia wo se ade achi ati na paira ade achi a we yayira enti ko gisika we na ekoto container kios no ene yede atoso ne yede e kire wo no the video no ena edaso no kios we enipa ba de 35,000 betu kios we mu we mu me pa cho be hwebi eno momi pa cho yes kios we no we na esi wo no emu niema ena 300 million no yeah nti ese yes wonye sa 300 million no mfa mba ese ko kan niema ewo mu hwe se eso ana eno ukwa ye na ade Sunday no so mfa ntom ai me so nko sika no ana me wono na ekipu yeah nti we na ko yise na faye ne fato niema gu kios we mu nti se ese make sure say niema na ewo kios we mu edu 300 million no a enduru ade aka no wonfa mbla yes so watun tombi we no nya wo se zinke ne tentare ho no eno na krofo bu ya wo bobo ye no wo mu bu ko wiawia that day no ofre me o the video ne send date no na me say be compare to that time wo ko yisika na ahwe because that day no udi we tare wo no no date wo ho na bank no sika na wo so akoyi no so date no so wo bank ho enti ya kwara se wudi we bobo ho ansa na wo ko yisika no yes okay eno so ye be hu nti se ekoba ne saa wuntimi nka sa wo de beto o ma wi akwa ansa na wo di sika no ba ti akrofo ne o se akrofo ne twitwa baabi a sa wo hwa twitwa baabi a ye de zinc na tane tane ne ko wura mu nti we na me se emboa na ombo container no me se 40 million so on fanto container no na de obetim ni ade nyina me man 20 million so on fan hya se na onkoto nua ne ade de ebe esan won kan na me san se eno so no amba nti mi frɛ no a wo so won toye on fa mi 40 million mbra ana nipa no a wo be sa container no be si wo no wodi container be si wo no me man 20 million nse wo sa agi sa 20 million so ba na me ka se so de sa niam we nyina ba wi aba ma 500 million na wo ba ye na wo man so education ye hwe because mommy me das na me refi ntina me de mbapanyi na ba no bisa se maybe 3 months and 4 months ndi di adwuma na wo ye akwala wo ba wo nyina ba ba hwe wo no wo so won ko school be sua adwuma na me tu aka na wo de no ko school ye se adwuma mu ho no ni senior se ni junior wo no no ntokwa nti wo tata no kwa mi se obobo no na me se me mpa asem kina na akofa bibia nkwala asem yini firi ho san fa kwa ha jisika ko tu aka sana up to now akwala no nkwa adwuma nso wo gi akwala no troponi awo mo ho ma tu agura akwala no adwuma sika ma se tu sika wo beto spanners tus ama akwala so akwala tifie me fra wo se akwala no ko adwuma me san fra o wa ba wo store wa begim na ma ba fie o ba o me wo store akwala no wo fie bisa akwala so wo last day wo ko adwuma no da ben even ade be chima ma tu ba pani ya wo de ne ba ye yes mommy ade be chima ma tu afiri itala ba ha no me no na akasa wo se akwala no wo adwuma mu nti o ba we wotena wi ase enso no atifie no tifie o ba wo ba be hwe o ba de o ba panyi na wono ye ni ho kra won na be hwe o be hwe ni so wo ko ye kra na 8 years ni won fra wo de a wo se wawu ena obi nso a wawu no wobi a wakowo zani usika enti de fasa bi a o ma usika wo me wuso be won fa yade na eba ne wo de no de ba like seriously ebia no wa pe ye kan say contract killers bia to wo say se me hu se me kunu metese ne wo be free airport wa ba munko hie no kwam na munko no se be ya wo me hu na kire because anu eden ukra wo ba wa mo na mane me ba me ka kire ma woni ya woni ta medru fie woni se da we ana awa we na medru etu be wo so atena fie enfie sanya onko sua adwuma mommy ntina me de na ba se mu bisa no se me boa wo no me pa cho mo friend me mo friend ne ba no ne ba pani no o papa ba wodi na chi ene ne na ba ye ne no eni komo kakra because but be me bi be hwehwema so e wo se me bisa because I am adwuma me bisa obeyi the way we see ya wo no ene ne niemai ne nkura yi papa ba ko ya wakwanye mu yesan ko ehun na kira nko de be hyew
Wuji di senkura nyina ya odi ade. Mo me no ne de manka because enkwala mbe nyina ba beto. Nti enfa no nto ho. Asem wo. Media ya madwuma. Asem wo. Ya de. Nti asem na ubisa no question na de ma ye nyina ye mpanyfo. Nti ni obi bu be na wo de bayi na no aye. Nti yes. Ye kasa wo. Asem wo ho nti enfa ho no ntwentwe ho. Ye kasa wo bebuom. Something that there was a rado hey zo boy nti me ya we bema I me de bia me ma rebisi o nyum tufu ei wo munya akade bia mbesi ume bia me dane wo nyum no nyame ya me ni menua na ti say oye kasagu mic ni mame kasagu fidie ni mame wani mu ma ne ha oi usha yemfo ni ma udi ni say mante umini mo so pa nti bobase na mame wo hu afa pa o na aso ye me crash some asre ni na aka hu bi okay what if you say 16 years oh 16 years uko school ana wo shia djuma so mi school mi ko na mi shia djuma o so be di ntina nko school catch me di ntina wani anyi ntamti aso wo school ma wa ye hurunton me person no aka na de enkasa ma no di ntina am person we ko school catch me nitio kasagum enfare na ye be ma we ye se dia Ghana dia wa fa ne dia wontumi ntra o papa ne di nko ne di sisi anu ni kutre yem ne di nko eti kakasa ma wani nya de kwa brabo imu wate aha se dia grofosi popo wo ma ni kira ya no papa enka ya ti ya wate ya ne den o de ba wo so enti mama hunu die entia me pese me tifi wan kasa se o ma bia obi a meti ni mu an school obi wan san dwuma ye wo de man obey ni sisia so ti ase enti die entina no wani nyi school ho school ni mbo ami emwa ada na wa di ni mu wo form ana wo kwa wanyi ni bebreche o mu ntino mo srew ase ni pe biblia nyi ni pe biblia nyi no sa okay o papa koye kanokre hwemanim ne kasa kanokre o papa koye no na o ma meka kire mo se o sende musika o mane mo no ka je se o maniska no so maniska na o papa koye so na mo ne no edin komoto bia na da afre o da edin komoni ade na mo tenenka tenenka ba tene ba ko na mo tene mako mu na mo ebia wo yuzufu na papa betumi afre wasi so na ofre wo maame a na o maame e de phone abro na ono na kasa no ofre ma na maame da be na kasa okay ti da o maame de be ma na ano ne be kasa okay mo tinku ye hu anim tv ne so ti wo tinku a mo tie no wo mo nte usia de adwuma moto fita mante moto fita okay we start to share in about how many years ne em di kan ko ne manya man di 2 months o aden na senior no tata na senior no tata na senior no girlfriend bi ba wana dia senior no girlfriend ba hona wo ba no ho no hwe girlfriend o jumunu zada bi me boyfriend ye mumu face nti no twentwe ba wana di nti na senior no tata wo do moto tata di nti me pese me hu ade kurenti a so do be bo me wo ye ne dan anya ne hwe ade se wonya ne hwe wo maame a kotua sika se kode kohia de adwuma wo ye wo senior wonya master di nti no obeta ata so de moto bebo the master ye moto si ona se henu bi anfo moto no fa de ko fie to do konkurance anti oba na master ba na mka je se wo afo moto ndi apie to ba no ho time ti bibi o nti bisa wa no akirem ada no water ta won wa mo master manesa dia senior edi yemini ese na asem a meka kire wonti go tu ma nim na ba adwuma mo na amu free senior no se ono ko be se ni moto no class abon o san kasi o manim kasi ma mi anim e san kasi master na anim so be san di moto no kra bon ena ma wo free ho no o san ko be fufuro o ma me ko tua be fufuro do ko e free no se mi ko pe no se sika na mo nya senta mo se no de me ko ba bia ma ko nya no na mte still o sika na mo nya fa ti mi twɛn
Oyiska on the Mako. Nam transfer be seen there. And to say what's the fear bear and fear sending an abosumi saying. O mame, who free baby for forecast or do how papa and send this car. I feel where yamu and answer me person who say, how many years wako school me wa kakra? How many years and what's nephew and how many months and what's nephew? Abosumi saying and I fear saying. A check Salah this year and answer Salah or papa ko 8 years new. This year Salah. Ena one fa won koye oso papa send this ka nti what na fie sa da bia obi sa na oso papa send this ka okay you don't go oba ye wa ye wa ko pe bia wa start ya na ndra na me no koye na ye konya bi me ne master na kasa master na say me nkwana me bla na o wadwuma mu ti me ba na ya tena se na ya kan ho nse ya kan hye ti me bla panyin ba ko ono so ne basua adwuma ho ti o mo so o mo ye tipen to mbe kwa bom eso mami we so akra on sister on when odo akọ ne sister hopen you na busu afon kwa ni mu bia on fa nko na busu ni bia hoda this is sister man before our papa beba no na like more conditions the same as sitting you can't sit na what you say na ete sen modua ne die mu nua na aka ne suku kom mo bibia mu na ete sen suku ne na omko omko o treat mu ye mante o treat mu ye okay haya Akoma 87.9 FM nti akwese danko mommy say o wife o tie yen ne sister Canada o hwe yen ne sister na wo won nchen e wo enkran no se make say wo no so hwe because onua TV de enkran de ai akwese Akoma danin toast ya de beboro wo ho asemban message ben ye friend na wakate no ekọ no wakate no message ben na de be send no message a me de be man say me nkọ hwehwe no men kwa hwehwe no men ko men tuma na mo say me ko china pe bia o because ba e wo fie e na wo adwane nti the only thing na me ne say me dua bo na be kwa hwehwe na abram ko si say obeba na obeka no kre na odi me sika be mam e na magya adua bo me bo sa nti wo percent de na dua bo no so ntwa wo mbra nde na yenka na so atwa na de ma bo no yenko dane say ya afeda oba na ya calculate afedudo ni nyina de no ama no because ma fa pen paper ma ka chi ni sister say me twere to ho say be ya me remfi ti me bo na ma bo date na ma twere to ho me bo na ma bo date na ma twere to ho say be ya me remfi ko si da ono beba na be solve problem no na ma jai enti da wo bodua no a wo twere date ya wo de bodua no to na eno no wo gina ho na ebo e ma ni bi ho mo bodua no mani abra wo mutumi bom ho nyina deja dini tu twefam no obodua no wo de no ma yenhunu sede wo si bo aduane yenhunu how serious a etie me bo ne say medicosua na hwe ho na me kan say me I am a bracika me sweat nti ma ba na wo de aduane a menim ba bia wo nsuo sumasi onko fa wo mbla ko si say wo di misika ba bra me enti de bia no dua ba ko se ya na asem kro se ya na wo ka no so say every week bia bebo dua sen week bia bebo two ana sa $400 no si ba bia fa bia no ko si se wo ba pama ka no kre eno de menje ba obe kire manasi su sei obe mam nkiremu wo ho no because up to now because me jama ne kai bet I say still I know an oye nti eno kura po menim ba bia won ti se wo kire mamu se efa ha ana efa ha nti eno so dua no so no obai wa fifie wonim ba bia wo ebusuani bi atumi afro waka che se yesu ya dihie no wani ye nkyene o wona aba beto no ti se wa yera de a ya hwehwe de hie afro ho me pa cho me no mu nyina kasa o mo ne no kasa ofre me mpeke no ko ndura na ju ofre me peke na me se adan no so chia me se me hia won chia na ko ofre ho ndura na ju ofre me misko no wo no me se me hia won chia ni sister so won nche no mu nyina ofre me ni sister wo kura sisia ya me ba wo ofre me ni sister panyin no ofre me nti nya de se
omu nimba bia owo obia nimba bia wo na ase de omo kan se makoma wo so ntimi ma makoma mla fam na ne say omo pede omo chance sisi aso problem yesa ebeduru ba bia beji nsem ye sofa enye ye bia nti so omo pani ye dia omo fa mbra na ye solve problem yesa de ko dua mu omo wa obebie wa no se woni mi bedi no won so mi de dua no be ma wo because maka kire wo eduabo wa no dodo mommy me see me ready me mpe o buy o the way ma hu say the baby a me fa me so menya mo hono no onyini say asa duabo ye wo kwa bebre so a wo betumi de anya usika ada na duabo sa eno pe na say me yenden me days ndo so me fe na me kwa akra na me ma police kwachi no na me kwa na me ni wo no fe na kwa na bra ho na ebe kwa aba wo no na ebe kwa aba se si a wo bodua ye fa ne say oba yi sika yi wo ho wonim accounts na sesi akodon na sika no wode ato accounts ne mu wabodua wusi de koyie minni Ghana card na manya accounts minni bi because me sim krampo me dibe 1 week asa na menya sim ono ne sim old one krampo na wode ma me ma na no me baba kon me bra baba kon ko twa sim ma me yusu de o me sim minni card na menya sim wonim number so register mobile money akwala ni se wa register ba me minnim se de minnim ehun hwe wadi bi batumo wadi tumna ko yi awanya semo na me ko yi wa na ho di na wo mi nika da me yeden ko iska na wo yeden ko diska tumi mu wo de to ade to wo no ne diem anya me diem se di na edi register na sika ne bako na ye me di enso number se anya me di o number o de to so ba o ema ye me ho o de to so na ko yi ka pra no ema aya ko 87.9 ma ko mu sam djumedie na sam do ano aya de papa obu afu ba bia die bia ne ko akoma to yam bibia ba fa yenko na afa yenko enneseba industry ne akwaje ennes ointment and ya wake natural capsules bemena family it is say so yedi enkomo na medical chiefo ne ahwefo nyina na masere won so fanche be na otwemi no miensani no omonti yenka ne nyina no say ennes ointment yesi adepa ene ton ho edrei ho kwa atwe kakra na enintina akwese uba be kasa na manfo epebia omunya no na ese e makasa no ewo ho kakra ne yehwese nru no ye betimi aye nyame adom aba abedwa ukọ be bia to odro bia na wonsa betimi akabi nene meso apampa nam entuhu a ene gumitiri so yi enie ennes ointment nya onhu bida ene mashada asiesie wase da be ya uduani ebehu bra wo TV ewo nu aso yi ubehu se ne yeti na ukodwa so a yesi nsamoni nti ene me echedin na ointment adosu wodwa so nti no uhu se ne yeti a na odidin ni kwa nipa ni yidie enye no ma wo a ubehu se dabi dia mepe no enye no nie ennes ointment ohwa ni ti no eye blue na ohwe ho no so a white and the red and green and aye entroye no efepa edrona kasa so ubie so asei enete green so no chiro say habaya oba de adom yen no eno anu wura Ernest won so ode aye edroya ehwam papa ya so hwe se ni amanfo eyuso si je ho no a na nyasem ketwa Ernest ointment ye body a na ye twane prise esan se yenim senia eye edebo amanfo na mamen to bo asin chiechiro mu na answer na memfa number ima esan se eyade ho hia bia wotika mo nche obesi wusi no anya number na wo hwe kwa ya betimi abre entunya number ni wie dia wo de ba bia wo bia Fred Dr. Ernest na wosi wodro ma te ho asem nkun ma te ho asem ehin ne menya bia obekiro amansa ka bi numbers no eye 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afi 0276 53 77 01 0276 53 77 01 we Dr. Ernest Odro ne numbers eno no na Ernest ointment ameka ho asem yitie niye eyenku a enye enku kese bia krokro akitekete kama pa na adekuranti a ubodi akoto Ernest ointment no unyusu nku ni nwie na ade na ekọ na afenku ni dia ka wo dia ya ade foforo dia tie no se so de yonku a wo de sira ehwam na mahonam na dida ho se yekokọ akokọ ni yini hukutuntum so a utim se nini tija tuntum se wio se meti ya me shane kama sa pepepepe Ernest ointment ma okala no dan ho adi na no achi hunema ni yare bia se yensa ekro eyam pimples krosa adwiba
ayo oba mase kana mitie sa yare boni we se a bani paridie mu a etete no ns ointment eni adura metim dia kokodro eni gidie di ho adanse a kire o se won saka ba ku se kim ba bia ade no ehye ne bredodo adi wo honam ne bia no ekọ na wie ya no esanse ns ointment ebetu ase e de amawo na so so wonya ofa hodie enu achi esiesie triwi pa ye kaka ma no a mo bokato nko ahodo ade siesie mutrini na osese nku wei na trini na tete na ebubu na osese no koto wei sei unhu no me pa cho eye ns ointment nku wei wodi oba ye oso echinjifo no onfa ba ku pesei entra ne trini hwe no be shase so odi ho adanse e de akye na yonkofo mu so ko pa biato oye hunam na ni ye osiesie trini mu ahoa wo mutrase hoa pa wodi afika otri na protest senso wo utrase odama no de afe no de dua bibio menye be no de dwini trase nkanka ma no bo ni tiri odama no bo ntiri pa hoa e wo utrase a eye earnest ointment e be yini nyina firi ho ententem so amwanya ofa hodie na asesiesie kama e mari disiesie wo homa onho eye kama ba ko ba chechema chiro se ba nya earnest ointment na de asawa dobro ne kakra na ne wo de hye ho no twa ho kakra wo fie ho aba sesimanim simadu afi kokoshe adwaye na yifiri ho uwi afa nsogu ho ne samena na dware uwi afa tobu ase ensomini bogum yes kama mesi uti sa akora wanya mfinhye dumenu afa na obi ba beso ahwe esa katua no adane akwada entitam bia ba de siesie ho a ema bre bia no ugina brane enti bema no se onya no hia pe na okaka ne atwa mu bre bi nkofo bi onu mahia pe onu se won hia oso bada enti watika so ano no mesi ma no de giade won ahu ne ntem no eye earnest ointment hwehwe kira kwa ekope bito na beboa ama so no watimi agina brane ma mu kye bebi abenya bie mu a mutie me ene mu a mohwe me e won kra kofodua ne patam nyina no yenya bre ema ye ho na fe yentie ne ye sanse bebi a oben no ana bebi a won me kire de ben wo na kope bi ato ho no na so bibi atimi akoye de ama wo wodu ani akire enkran a ukọ okanshi drug lane enkrai okanshi drug lane wuduru honno na wabisa kinswalk heba ya cho kinswalk heba e ho benya enoni bi e ho honno sansural pash ventures e bi ho tenated heba ubenya bi baseline pharmacy nisi pharmacy na fairy juice wenum eye mia ukọ enkrai a onsabetimi aka bi ho honno mo amwo fodua so do na che Gapson pharmacy afa delight pharmacy drug right pharmacy binal pharmacy a house so ayemia odo ni kire ewo kofodua premantem kropomu a wonsabe ka bi na fe usane be pon ba ase ho no eye nkokon so a odo ni kire ouscobi pharmacy benya bi ho hillside pharmacy e bi ho na fe bb pharmacy so no wonsa ebe ka bi ewo ho no na fe mu amo kasoa ene fete bujumbura ne nkofo no modwani ebe kire kasoa nkasa woduru kasoa ho de store ne ye ba ko pe wo so pe tribe of Judah unya duru ho no a wo so ope earnest ointment ba ko ka ho ambeka ho asema chirofen awake natural capsule sanre mi no uko tribe of Judah dudo bi apebia no wonsa betimi akana fie ba o se kromu a kuma se wodo no che dani heba bi ho Misty Heba bi ho Kolonak Heba ubenya bi have made pharmacy and a fake risk ya e wasre so no ubenya enwei ebi e wo hono surgeon number ni bi mo ebi a first one went me anje a sabe open any paper ready and now phone when ready je na fagusu na store no kama earnest ointment number is 0245 07 99 15 0245 07 15 afa 0276 0276 53 77 01 0276 53 01 afa ba ko aka mesime ka ho asmachu ni awake natural capsule we topa ye na oye nipadua ni ye no wusese honam nani ibra ya earnest ointment eboa no na honam ni mu nsoso no awake nsoso boa e ma ho de sisi husu ye benu beka se eye immune booster enti eboa ma utimi ye adwuma bia wo ye bia ye ni ye na se obema onom na oba so nom na mu ye no ko hia mu dia anye ne jai agro na so se ngum se anadwumu ni nyina no pa mo na mo betima ye adwuma wa hoden ewo mumu no na mo de ye adwuma ye bema no ti ase no oba so emoaten kan yiba ema hu sa afede wo di mpamu agro papa na semia na hoden esitienti ema mema na eyusuo no wo di ho danse pa na de tie no se enye se bia wo de eye bempa so adwuma ko ne mom
nipadua na nkasa yesiesie no ntino wona foma dwuma bi a wo ye bia no awake natural capsule eboa ma otimi ye ne yie na watimi ama wo ho asisi wo so no gina wo so yie wo kona papa bi pagade o ye adwuma wo fi se papa ne se no se nyina wo ye adwuma se de awake ama na hoden foforo enti adwuma wo ye no ontibre sa neti me pa cho wei se ne tie ya topa ye entuma memene anopa mienu anwumre mienu anopa mienu anwumre mienu me so nya ba ku se na wonom na sesa eno keke no kura no behu se yes se adu papa e wo hono doctor na se dia bedwa so eya mienu pema edini nka otrim na wokodwa so a wo pebi ato Ernest ointment eyenku ye de sra bre bia utimi yusu nse so yare ansa no akoto utimi di yonku abre bia ne bo so fofofo kopebito na unya ni wi a wo de awake natural capsule so aka ho na no so asiesie ni padua no ama afo ho de so wie peye de amana de oye bia no watimi ayenie awrade admada sene ebesa ni wa number ni ntwato number no me de ma obi mu a 0245 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0276 53 77 01 0276 53 77 01 when your doctor and us do the numbers fenisi here obajo so no chance wo hu no e wo nua tv so what in hwasam e wa Akoma radio so na sai e na ninkun hwasam ti obechichi machro nyame enso papa pa yako NS Herbal Industry Limited yakwaje NS Herbal Ointment and afi awake natural capsules Akoma 87.9 FM ma bedwa for mimisa me nua ban man asamba akopɛ okwa sorry mommy me pacha me ko okwa sorry okwa sorry pacha ana fa hun sem nyame no ni ma nsem no bi wo ho no ma ebroso che nyame ntumi nye woje wo ho enje nti me wonjum kura ma no oh Augustina tuma me adiya wayemi mire mfida o adiya wayemi mire mfida semi wuko impo semesan maba adiya wayemi mire mfida woye meire adiya wayemi mire mfida au medafo adiya wayemi mire mfida o adiya wayemi mire mfida o adiya wayemi mire mfida asemi wu kompo masai maba adiya wayemi mire mfida na me de jano kwa we ya nwomu a watna se atwa adiama me pa cho tonyo no ba Akoma me adiya wayemi mire mfida o adiya wayemi mire mfida semi wu ko sempo masai maba adiya wayemi mire mfida woye meyire adiya wayemi au mire mfida o adiya wayemi Augustina mire mfida o adiya wayemi au mire mfida o mini asamka mini hwika de meka ne se me dawase me de mini asamka o mini hwika o de meka ne se me dawase no ha oh nyameti ase akwesi donko nyameti ase pejo mo kakra ma me na mabedwafo wo mo entina se da obabesia oh my god my endorse no my god we pacho twanyo no ma me sesia twanyo fama me sesia ya waye me wo ya me yere me we mfido Augustina semi kompa na me sa me ba me mfida ya waye me we mfida ma Pastor Julius me ra honne pa and me ra ho producer so ha ma dwe NF3 interviews producer so ha ma dwe o ma nka yeah seconds enya ke kuna fo brene so ya mo so seconds na fe ya fata time anwa
mpaboa ntade twamo no se de wo se twabo no a ani ade adwade me twabo adwade twabo asem we de mom mrebre na se ma me ni kan menkai obi message or the aba was this life is simple without church religion. The man is an African man. I salute him. Our African belief, if we respect and follow it, there will be no prostitution, no armed robbery, no telling lies in Africa. We Northerners, we believe in our ancestors, and they answer us. Don't know what he is doing. The lady should come out with a family and settle the case, because it is not only the lady who will face the consequences or her family. And watch what they are. No, can no crepa. Tima Akoma de Yeguso aye bodawuro don komi. Bo modern na fa de bra. Yem penta de atete yem pempa bo atete de ode che obi a ehye ni onyam na efe. Aha de ode de eye wo na wo yusu a wo mpe no mfa ma obi. Sabi mobrofo na asa de ade a sabi atutu asa de bre no. O mobrofo no na ne je be na obenya. Die sremo se mo mfa mo de meka Akoma efe media je no ade ho. Na yem fa enye adoye emo anwa sardine enam aduane drinks ni ade de obenya bia no fabra na eba so mo se wo nioma in fact enioma no nya baako important bag to na 20 pesos protein bag na ya baba jige shini ya cheche o to listen say wo kran ka beyo because she petrol ni traffic ni e su beba na just protein bag wa chechire ade le kakra bi ketwa yes mo amode e dose on the ntimi fam yes wo de dose ade na ye na e dose na wo chere wo se dose na mi fa wa ne ya be boa ba fa ba se ba ko pa wo de ba be chere wo de amobi a nya sa sa etuka na handwe wo etuka ya ni aba beje pampers yiketwa no nkete na ba ko a na se wa ya bara anu edi timi pa cho fa wo de bra wo sika so ya beji bia wo de bebe ya mi anu mo amu broche bia all over the world bia ya sramo momo aye na bre no aso ya kasa ya tintin na bre no aso very slow ma next week yawo next week Enyoma slow. Say ye near taxi driver be or no yes says. And ma will be. And what boy you dem. And so to me to anwa na wo two car dia ba. Ye na ye hwe near taxi driver yi so. Na ye nye bi so no atumi aya obi abetumi aye 0599 814 926 0599 814 926 0599 814-926. You're the baby bia. You be babeje. You're the baby bia. You better was say pastor. Yeah. Akasi don ko enamira ho. Ma enamira ho. Papa. Ya raho ma won say na obi di message buy. Anhwa de ye nyina obi ntiase. Obi fache ena nyehwe de bia me kasa ye krom ha kra de sa enyehwe kasa na asa gana. Nyehwe fama nyame ni ade na ade ba ko a me pese me kan se no kwasem se obi di ko hwe nkwa mfa no nkonko hwewu efi se uti abranti enu asempa uti se wa risking a life na enye ono one personal interest so obenya baby the family no me yere de ma agreement na man ka obi a wode ne nkwa akotonse ne yeso e de ama wo sabi oba wo tifie ene kola wa wo mo man ka de bone ante se didi no oba ye mpo na odi sike ye sida bi wobie kom aduma ketuo bi na karotia no kura na ka de fan say wan fa anya de ope but odi aya de foforo nso ampa so aba so kura e bi anka brai ko nkasa but empampo wa eden a wode mo kasa mo awe na ma se yare kura ya bone na eden nipa no odi fufusi ni ba be no boyfriend bola so kura na oda wo mfa hunyesa kasa odi wote toilet so kura wo mfa hunyesa Augustina edi asema masrema
me yedi na busuafo ho yawo mesre se na busuafo timi fa fonfre bra yi e ka kire bra yi se o se o twene so se kana o sike bi ade bra na o se o de koto na shop e na obi abefa e na ohun de o ka kire nti wa twene se kan tene wa ba betena ha na o mo so timi agina tena ho 3 weeks niye me yedi o mo ho yawo fi se kan yi mu kura nka se yampo se nyampo the best se mu baba bra yi na so na bientia modesha na abafie no ba na nkyire mu na nka no kura bi abede ebepie mo to na mo ma na nkra o fun so mesere wo mo so mo pa asumdwe no mo pa mo de hye yi a because the boy ye gay we wi no na mo no ye wo na me catch of say gay we wi no na mo no e na de we osofu bi ntime nye gay why you na me catch wo bible bi kere say bonne de kun bonne fo etu bonne na wo de di brain no bonne ko na be kuno etu we wuda da no na mo no etu odifu bi ntime mo pa my sister yi ma ni nyan kwada age say omo kwa asemi ka kire brain nti mesre busuafo no sabi enke ye omode hye ne abranti ye nkombe ye no saa na enye omode hye mpo no omonye saa na sabi omodo omoba no omonno brain so saa fi se bana fa kosimu ma enima na ne hunu na mne so fo ka se nyame kwa na ahye brain ne ka sabi ko no kasa kwa no madu kwa na se enkofo ehye omo akonfo mu a omo enkoti bia te se brain de aso ko no ho wo ko ba brain fa wen nemu ora so ti ase ma mesre sister Augustina na busua emra ye ni brain sin komia ma ne yenso bu kesi mesre ban so ma Akoma mafo se so ka so mebo ne dua mienu na wotwe bia de se wadi kan bo fo ma se aka enu akọ se wa na brain se wa bo fo da ka wan wuki akọ ma se wan wuki ye se tu aka dua mienu ma bien sin na brain ba bo bu ya se ansa wasa akọ back to tere ma bien se ka se ebe ye adwuma won be do so ana said we see kasa se obekọ asama ado no so wonte ase a on friend ma no san koto aso ma na ya mre mesre omra fo adabraka omra fo na de yensiesi na ma asundwe mra na ya ma me ra ho so obebu ni papa ma do ni san pempe so ya enyi ka bia se me ma no ya yiri la kasa se bi kasa ma ko bobra anya me ntina me fa zuwa na ye na na amo kasa sa o mutu mu no sa wa ko shia UN ayifo no na ko shia na mi hwe tu Facebook na risks in life and wunti wona momenti ye ni ma bi ho mu kun no wu a o ma ebre because of say be ma na wu na wo de be ma na otia so be bua wo timi ahwe wo ma no nya ba bi agina who started reading quite afade to us Bible say oyere pa hwan ne benya ne bo de si ahwene pampo oyere pa si ya ka oyere pa na kire se ema yes Augustina I mean you be say that was see ma ko yes say ye di tina se ema pano ema ye wo ma ene wo ma papa sama no Bible say me blood sina hwere pampo oba papa edene nsesi ne dan na oba kwasia de odene nsa kiragu oba jinifu odene nsa be jiragu ama jini bebre manti mama bebre abofom jinifu nti bama bi mesi akontu ni je betu na oba papa be na be hu achi amawo oba papa be na woni ne ba ware ya mesi wode ne nse be hihye ne oma no oba be ya enti na no bi bro bama bi what you mean oba on ne wo ho wo shaase di sika ba for you way afi do so waka hokora wo magana waka brochire o magana mpo oba kwase enti oba jinifu enti omuti hai unse mana be mai ka ho asam o se eyensem bebre amon ko no to me fa me sensi ne mo say yes ayamemanie o se sem bebre hwe oba kwase ya
wagu mani mu ase Augustina se de me hwa wo se de osisi wei na ko se Augustina ni se woni na woni na juwada na wo ma ya hu se bi abraboni sitie na wo so obabu obi abra ni suwa ba abu no abra ni suwa Augustina beti yanka Augustina beti yanka ti yanka bi enti Augustina watu wufu baby awo na ye hu ekwan a ye de asem we befa so na dia mensra wo enyamienu na ade ba ko di agoro enti ma honya ha na asem we emiansa maso biem because wo kura wayira nti yesese yesa hwehwe wo ba ni yewu ba bia wo hye enti wo ye ba hwehwe wo aba enti ye do picture kura beto so ni ya do wo aba because ba mai ye ba ba hwehwe no o ba ba je wo firi no nchen enti wo ye yesese ye do to so ye hwehwe wo ni do ba na ba kire ye nsem bi mu me da say yenko na menu aba nkwadi nkomo e wo Grace Gifete laboratory services oba pa mo henwe ye ni amini aba nyame adom mo de Grace Grace Gifete was what ya pa ene wo ya de wo yiaswe ho ntina wantimi amano na menu aba ye de efisha panchia every Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ene ye de ma ya hwefo nyina ne atiefo ne abisa o mo sa o mo te sei sa o mo pomuden no atechima de a ene ye na o mo atoadi enu ntini abetena sie na simedu ede ye nim no ye ne o mo atwetwe nkomo na na menu aba ene ye wasem de bi o se ma ne bebre ho no ma empempi no o mo ne o mo ahokafo eko edi nhyiamudie wo mpaso a ya na o matenka no ayira eni ho ai enano cases eba ya so efiti last week this week so esi ne ho so edoso obi wa wonsia ba ko so awo nan ba ko awumienu wo mu no mu kunu no ma ware ache so many years wo mu si ade kra sebe ye friend sa tenka anasa orgasm kra wo nya bida enti wuka no mbisa sa no de eno ne de enti wo mu hu ne se mema no esisi wo mo enti na ye de be mo ye be mo maduro kakra bi ye be kire mo kitchen wo mo ka se hwa ene ye be kire mo sebe yo mbeye na aboa na se duro kro na nso wo ye obi a sebe wo esichire yare a diabetes a na se ekosoro pa wonu ye be sa drop na ba fom e be ba normal sanso na wo hypertension so a eno so wonu ma na drop no enti na che se wo fie na wo ye na wo ye oba na wo de boba ba ko e be kum enma miensa na aboa eye adwuma bebre wo nipadua no enti menu aba ansa na no me de numbers ne direction betudwa na meka bibi kakra bi de afa diabetes okay enti kumasi anom yaso ewo Oshim School Junction Barakese kwan so Oshim School Junction Barakese kwan so ena enkrai pumpuni mantem so Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services yaso ewo New Achimota Petroleum Bungalow yene Family Life International School no ena edi hwanimu sa bia ho na mo sanso frɛ ho nom ni boy town enti sa wo konkran amesrofo ani kyerɛ ho nom ye numbers no Dr. Grace Bodu de na mdidi kan no eye 0543 32 32 00 30 0543 32 00 30 and 0242 72 52 74 0242 72 52 74 and 0244 126 123 0244 126 123 na mini aba asema ye kan se diabetes esichire yare a etete nkrofo bebre amani padodo na eto na nanom wonse de wo bra wo mo bre enso ye enano mini aba ma bi eye me yase na yire sister
diabetes so na akumi kura ato akone show at the age of 45 years we jam kwala nkete 4 e wo ho no nam se na denti wonte se ni e boda wonka wose a okoje eduro bi agbofu duro na ono ma sebe automatically na ne be ma na juju nti ene so obenom na ne be ma bejuju no ntimi nya adwuma de ene ti wo betena ho ena edisa no no fie kuna to akuna me asie no just last week ya enu ntimi sro se diabetes na tete wa diabetes me se besue ni padua na se ebeju ni padua boso a esei no ma bebre ni titiru so ye be ma kra dia diabetes etimi ma wo ye kojo to ejojo be ma no kra ntimi ma wonya wasede se wo ye be ma na diabetes no obu ho ma osimi nua ba ma to diabetes edura no man so me no na yare no kwa na ekosoro mesra so wo hu se diabetes wo so a jainu bi a wo to bi ya no okay na koye lab because me nua ba wo nim se diabetes no ye wona hodo miensa ye wo type 1 ye wo type 2 and ye wo type 3 enti e bi a na wo de no na ye type 1 na bi aduro wo to wa abonten na ye type 2 aduro enti wonum a eti se de wasa akapma no anwam no ene enko wa anum aduro no kra na nkeye obi nso wo honum a e bi a wo de ne ye type 2 na aduro wo to ne ye type 1 aduro na wo to wa abonten enti wonum a enya ade betimi a wakede ama enti mesra obi a wo tie mi ananso se wo hwe me ye to nsa afre ne se Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services se wo bedru honum a ye be screening no ye be in lab ne hu say ne dia ni asusa e type 1 ana type 2 ana asusa type 3 a ne dia hu drama no diabetes nrominu aba e ye bebre kwa dandelion etimi diabetes pa sanso ena onyono bitter leaf enu so etimi dandelion na nem ansa na mesore meche nuomi ensenti wa pesa mienu wunya sa bonus we nyira bi no mo afidie ne na hanom esan se mesore anam de betu dwakra enti mesra so wutie mi anansa wo hwamia mene edura meche no bonus de e ba fidie so aye che no mini aba no kra ho adansidie do so che omo ba clinic ho no be ja yaresa no last time ye chere cancer duro enipa this week enipa 7 ene hu mi a wo mo dama se cancer duro na mo chere ye no ye nkrofo na cancer sebe ye do to omato operation so a edu at the point of say ye be twa nufo na to akone enso ye chere duro no wo mframem na mo fa ye no nyame adom operation odeo nyame ayo madoma bibia ayerefi ho ma me Grace Bodu ti Dr. Grace Bodu enti ni dine ne honam se adoma chede ebi bidro fie enu nti no so ye ba bia ye nche dro ni bi free of charge enti ya ma na omunye libido no ye de ba mo amanu eye Christmas bonus Dr. Grace Bodu se emfa mo mo Christmas be ye da pa enti mo amo diabetes ne so be sraw wo diabetes a bomode se dane da nyina na so se obi a ompese esi kire no kra beba o mogya mu no hyene nsuma me se wo bema won sa kan kontomre ankasa ye poto green ya ye die wo da ma won san ka bi no wa ma won san so aka bitter leaf eye onwuna hahan no titini mienu wo de no a nonom anopa awia anwumre se si kire no wo mu a ebeyira se umpese si kire no so kra ebeba o system a wo de nom bi na wonom a obehu de ebeye nsenkire ne ebeye bebre kwa enna sansu na obi a se de make say man o muli bido ati ayira no yes mini aba omo kitchen hwa enkruma ye wudi atenka ye enkruma nti wudi wunya be ensia na se nson ana se wunya 5 kra eye no opagye ne kese baako oni o kese round kese no no watwitwa na nkruma na ma onu munya odete se de ode be ye nkruma stew wudi e bia utwa miensa bi mo ho obo no mi omo de was e na ne refi no so ni be ya stew sa utwa kese miensa na ode agu cup mu na se bowl bi a etire wo so okay no watwitwa je ne so na ode agu so wudi gu so anu apensu e hye enso hye ma ne ntra de so na momensu na ma ne hu okay wudi ayehye a na wo hye agu so na wakata so na wajane for 45 minutes to 1 hour okay na waja bon se ebe ba be ginam kama enti from 45 minutes to 1 hour no ubetimi ahwe sa abre na bi adwo na ye de na ye warm
na wa bɔ mɔden ahwie afiri nkruma na ne gyene ne ho wohwie gu ka ho a ensuo no wɔ ho dada nti wohwie a na wanom wo de bɔ ne gra na wo wie a ɛhɔ na abɛhu sɛ bɛma no wadwuma nkrɔpo ada wɔn so ne video ya na ɛga na nima because it's also we get producer watenka ba na wɔn so ne video ya ba enti wonya no wie a wo de opa ɔwo no ma no pa nwumre sɛ bɛma no na aso ire no woni atenka da bia wo ya ofa se ade a ne yakra na bufu ya ne tane se oba no a woni ne ye na woni atenka nti wo miamia ne fo so wi a ne ya no de chinga ma to na mi na nka me pa kan na de to eno kra na ye no who se bibi akoso because atenka na yira enye ne fault enti sabone saa wo de wonu wi a be ma no wadwuma nkra abo saa bre awie ya afa na ekoba no yese no ofre be ma no sweetheart darling pacho sis abo ko 7 no say na da wo hwe time na o say da bi refi ade no chese ewo so na ma bi bekeno na me aba saa de ekura nkruma kro ya wanom no BP na wosoro no ebe drop aba from normal saa so na sugar no so wosoro no eno so ebe dwona ba normal enti na de edro no ya kire no be ya de be 5 na abo mama mo enti Christmas bonus no enti mesra say diabetes bra Grace gift about clinical laboratory services na be dru ho no ma say type 1 say type 2 and access type 3 no ye de ho aduro be ma no ye tuti ama moja ne si kire ni nyina aduro ni afiri moja no ama ho ato Kumasia Oshim School Junction mesesi subi barekese kwan so enkra pompuni mantam ye new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School ena edi hwanimu Dr. Grace Bodu ogusu a woto nchia no se nchia to no wonjaye esanse se wajanchi ato na nyame obo nubrane habama no wajaye bo woni die nyame fa no so ye nti no se se wonyi ne wonni a wo de betonchia your numbers nam di twa to no sorry 0543 32 00 0543 32 00 and 0242 72 52 74 0242 72 52 74 the twa to 0246 518 003 0246 518 003 ya mo bibia afisha pa nyame ensha papa menua bada sene ya best time ehia na nire ya best studios fa dia to asene ko evangelist ya sinonko say dia tie bia me se Monday no obeti January kasa obeti pa na se sa akwasi nsemi nyina ma se ye no kure pa dia na obey na ni sofo say arentina okasa oyirisu ni mfaso wey ye de ne bobra waste wasted material Augustine amebo wey wasted material ejuana beti de echewe wako ba wari ba say de ba ma fa wari ba ifo ba do so ron ko pen na mo mra na mo nwi wey yamfa ne mo bra me de be ka cha kwasi ni say onya abotre achia de mui esere kasa be bo nyina ade onya abotre ne nkokura ne nko ade enidaso ewo ho e de mano nyame o ma na hoden no ono abekoso ama na hoden wa start e de abobra foforo le duabore de Augustine won tra ho o ka sa nya adwuma we was aka last week de 2 obesa de ajew na na busu afo so nya no mu so no so mu be sie funu na obi obera so obeya yie ono so beto aso me de dem lija no na adwa de beto aso ma na chesa ya na eme bi kra ya na medwen ho amenti aso be ma nko be ni moja ani mama hwe ene awewo abrochire na watimi afa epui so wako Libya how many times 3 times ede atimi afa ho akọ Italy na akade be biem na nka akranka wasa wo ye ema ye mema seso boafo na mama meboa eti so no boa wa de na won so betimi aya aboa mimi hu ne se na nko pe baby pakra ma wo ne wo ma wo
so no bra o brain nyina ye se ono abre into on pese ne makra bebre simple on say all doubts in person nkra ne nya ne dia o na so ni nyina mu no waye na adwen so obeboa nkra ne dia o mesi baabi mama hwe ene nipa betiti ne sika ne nsem edi sika almost 1 billion na obey mama me se no ofa ne nsam wo ne kokoso no nka se me ye benfo wo benfo ankasa oba we minim so onya benfo na chese ne baabi na wa enkwasa se mo ye pint obey di pint mama ye de kone say she store wo se where your store wo ti fie se makoyi ska akoto store na da wo mama na o mo be wia wa na se de ene nka fa koto fie mpe na nka obi mfa na ade we na wo se your store wo tim mame aji hu ska se me koye container nyame adom adwada na me de mama de me se abre se duabo na ye mo se da ne ye ka wo mo se ya mama kasa papa yi kanyi na ya no de kasa obi da dwen sa de na nabusuafo ho no diska Akoma na ye mama oji ni die odo no odo ho no so dia mama so nim se oba ni mom na jimi ye na ye besre o ma na kokomra from nyame adom adwada ye beto aso nti do o ma na kokko e bia ento nkosi dwada no ne ate asem afri oba no ho me da se papa aya 27 pena FM KSC a ni twa ye ho emra you know by free teachman donc free teachman na e ba ye donc ehwie ya so a ye tie wo okay that's it ehwie boko so enya boko se me ni my wife ena wo ho na yete enkurasa nkwa ben akuda bese efro wo ntana so ona ehye abrabo na ase ni ade nti from there no na etuba teachman nti me so no mitu kwan kakra nti me kwa kwantu mu no me di misika ama my wife so won yere won keep mama na se me ba abagina ye di ahihye dan na yere dem ni ade because nkwala no future nti me yes an me bedru ye no me wife on professor na mam daade na me ba e na me ba no so me friend kan me bebri se onye nti me ba no man ya wo se ade bia me de mano aboso se ye me ba na wan ya enye mafa pen paper wo ha me twere nto nso twere wo ho se be ya me ba confession si okay enfe no nto nchen me se on tompa nsi dan mu wan tompa no ti me ka kire se me ba na mpa nsi dam ho me nna ho to ya wo ya sana me ba ti be dru ye nyame ncha de ma be si emu nsem bebre even akra se ensam no de ye munsem bebre no ye pese ubobo ba ku bi aso 100 ya wodi e boso free asase ma ye hunu bra woni oba ne tia woni ne boy ye bra mo bra ye penten kwa moti ye e kwai kure fa so e ma kwantuo no ma ye hunu wo bre wo yawo eni se wodi wani ato ba bi so se makọ be ma me kwaku don soro bọ manim ebo manim no nso enwui ye mfie dodo a mekonya no akwantuom ka metimi afa ba foforo na me ne natena wa bobra ne meja wo ahwe mema na so nyina echi ne matwe wo atwe ya ba sisikanie ewura mekoye adwuma ne menyaka pra me dia ma jiwei woni nkra ne di fa wesie jiwei woni nkra ne di fa wesie ye ba ye dia ya de pebi na etumi aboa ye ne nkoda no mpacho ye pebibia details ame dase me fa say years ago nti even makoli bia 3 times makoli bia 3 times me third one am di twa me ko Italy nti me first Libya me ko ye me ko twa 2 years okra sana Gaddafi ye kunu e wo Libya nti me first Libya me ko ya me senis kama no ena me ko no so no me de ko tana ne ma me nchen wosire ma wal na ye no ho ade e wosire man sana me gya no ha ye den akọ nti me ba ye no me frɛ na wo ba me ba no me ma ne ba nkransa ntichi ma ho no me ma me wo ho no because me ntimi man san ko sire mo ho no ena ma ne be hia mo na me se ne sika na me de man sese no na wo se wo de atom ponche eni nwan wo ono ne ma me ne fie na busua fie ho no okay wo de ye ntana ase na se mripa mu ne beko so wato ade no a ba me ba ya me frɛ no na busuafo ne bra no ne ade na kyese ade no onyeye first one no ba bi e hyase no onya ade no okay ana ne so ba ku be free mu data no mu ya yi osire mu so woko ana me se sika me de ma wo no sika no wa hye no wo so wato mo ba me frɛ no o mo se wonto hwe me mpese me ko ho nti yansa nko ne nko bobla no
na me person ka yenye bibi for your future ba wo mpa dia yen san ko brebium ana wo so no aye no amana nko a nya dia obeti ase be 3 days no onu aduane mamindi e wo fie ho no be 3 days okay ana odi kwato me bla panyin ni me bla panyin so frame na wo so bohua kora ono bakọ akobo na wo dia ma na wo kwa aye no okay ana me ti ase na ekobo bohua na ye de ma no kwa aye no okoya me wo ha chese me so me didi pa kakra data hwi ni ho me didi pa kakra afi de me say esem wache esem ye de me ko fa no ba ti me ko sire mo yen ko ochina wo say next week ka dru yen ko a wo say next week sa me twa 1 month e wo ho no ti me ko yen so me abusuafo na mo ho bia no bisa wo me say me wo akontuo me say ni sika ma mo wife so de atom ponche e wa ha nti maba omunche na omo frɛ no sɛ asɛm a omo mekan de omo nim ho hwe nti sɛ be ya omo frɛ ba na beton na aponche kura wato no wa kyerɛ na omo akye na man obedro si dabi on to hwe ba sika no wadi na waka bia mebu na me bibi nti na wo so de atom mo omo sɛ wasuma asɛm a mekan ne papa no papa no a me fa sɛ wo hwe panyin no oye ne papa no wawu wo de fama meka sa asɛm mi ntimi twa no ntro mi twa ntro na sama nkyeme nti okay ana yefa no so ntonchen yenko nechina sa me beduru back na ma yemfudie ne ade nyina nti ponche ne de wanton ma twa akiri wa disika no wa boka eno anu nkoda yenko ble ana e bae nti ye beduru back ma wa no aye no ho ade mi yesrem ni na vrongo chana paga side ho no ma ye wo ho ade ye sremfo so wo fa okuna achi a ye achiwade di that means maybe beduru ye na that means woni obi akwehwe ma wa nyinsen I tell you I swear man God asema make can be ahun and they bobodua wa ha se mun jimi ndia e bobodua wa se be ya mbejimi adi eya no ama ne so kakra ma woni wo from pom so mo nte medase nti e ba ne sa no ana e ba back to enkransa nkwa abin e wa kura bo wa kofa be ma na nyem no wa nyinsen wonyem minim I swear man God nti yebedru nkransa nkwa ben baby akrabo e fro ntana so na yete asema me kan menim even that area ko krampo me papa gidin wo ho me papa from long time na nsuo bi do ho nti ase me papa betena ya nsansuo no ba nti omudi nsuo na atom papa ali nsuo papa de ali unya kasa ali nsuo mo bia akwala me ko ali nsuo ma ali nsuo ne ade nti yebedru ye no na afi wo be ka kire me se di ntira no mpeso baba ne se yinsen even that moment na me collapse or no one pia won tinsan su begum so mo sorry oh my God upa yendinse asema me kan oba ne ka so wonyem no wonyem ni collapse or no one twin su gum so mo sorry ade na collapse so yere no ntu ni nanyem mi obi kura baka mi jindi so wetin onu betim de sad na yo me believe percent obi po say ya tesempo na me te kura nka mi jindi me no mi yenu nti that moment no ana adechi na mko bombla ma na ese se yeah ona onu na twinsu gu mi so ana me sorry that day no that night no nti adechi ye ana me bombla ma na ese se ni se na asi on fa ni je mi ko ma na wula mintimi na ye tena asem we so na mo frɛ ba no bae o deny nti me bo no dua that day no ansana obeje tum se eye nokore mi ntimi ko yehwehwe mo wonyima wo yere me fa ho se eye nokore na wo se enya na kwa back 87.9 makome mu nsem dwumadie no eno anu masigu so amotie no ye be kwa o ma no so na me mo boy en kra so ye se yetimi fa wo a no waka ye ntumi a nyame ya to ye atenkom odwo da first story ye wi ani ye be phone lines natum na mo se ya che ma adwena fa wo di ne ba bia free mira mama ba ku juma pa mo yerba sant manyami kramu na midiane akotie wu taxi driver me mo do ko na so ma ko ohu oba we we bon sam papa na ma ko mi ye sure so oba we wa mafo aware o na utimi se nwum fem no yes man se o me ha branch ya brabo is a branch ya na agnes o peso bobra na ma ko nyami sure to what me mafo na o kan bi se bema onye oba bi se na o bo wa brabo na o nyum poswa so ba no men tuna se no kwatem bise le gama aba e ma aba se bon sam wo kwase fa na ma ku be ma ya tem ya yo sem pa no men sia sem kanya tu sem na ma ku
me she sika chichi bia e bia bra ba ba bia o ti we hu ni odi aye no we so se bia odi ko ye treasure base o e won wa akwete yo makra mo ya sha we din be bia fefe o mo mira e ba ko mo fi ja ba e jo so afa ko mo ya da na te ko kuni do ko ko ni atensu ma kan ta papa mama ni se ni bia mo ti pa de mama ga e me bi promotion dama yi na kuma dama yi tukwan e bi skama to tukwa wa tukwa ko ya ni mo ra ko ya ni mo sika akoto bi ya wa dama ntu nene wo no no dama ni wo no ba ku kwa ite sika pa ba ya bi ba ko be so sa ne do because dama ko ni prene ni mi na ko da da do to ben senkam okulo ko we di entumi into ko we di entumi enko no so ba e ba we no ba se wa no o ba e be born from e be to be mra no me wo ko nda o ba we ye ni mo se papa ya e me ni so sa enye osemani bi mo se sa wudi ni ba bia fefe Andrew Sulika and man pata so be Sulika Andrew se yanko Marco adena e two things ida say ikaro so ti bi mo abai ana sisi no agiska no ana say we di na ko sie say asem twa na we use tika no enti ko dia so no be ma no mfa ni tika afi so me ma no e kola na me ye bi ni na o ngi sen kola no ye ma titi me dan say udi ni ba bia fefe Marco yes mo oba won fe dia ana jumo do na oni yansa yanko bo nshira no be jafo mame me bila ne John boy me dia do kuna president kenti ko fi me se boa te yedu na master je en cheche mu Marco abranti oko yansa na me bi na smo kanon uza se mi de pie ni mo a ni ami ti bi abranti ko kata ana di sika 450 million de bla na yere incident one van to us mark oba no we oba ni biscuit ni na e fa be manitiri woni we issue mu se oba ni biscuit na koto bank baby enye be man bank na o ka so oba ni fan koto no e na wade no gu okuri sika ni abona ta so e mani bi ye wiki adun bono o mani bi trim woni wa ko pepe se woni na tana na ya ni e ka ma se ma bi adun boni na oba ka so ya adun boni a ma ko ano de next process so na ti me man for wa e be wali se no la mi ji aso wuti o mo fo sa e ma ni bi sa tiro mo sa tira se be me nya me o fe fie na de ti no ati se kan ko si ya pe se me ma nye e de no o bre ni am wa ma ni abranti ya fe bu asa zi so wa ni no ho wa sa so ko fa na ti e de bon san sam no oba we be ye be na trewe oba we be ye be na che we ahoma no eso aye hye menimu se wo pese wo che wa adwene fa wo san se eso aye hye pa esan se asam no bufu na eso so nyame ya adoma adwuwada eno enia ye di ebefiti ase se hunu be ma no wote obewie ne nwumu a woto ye enwum no kra re ho cha in the story na wo ka ye ne nyina no abedwafo be se a che wo madwene na yasanya fa course be 10 minutes Monday ede afasa asem koyanti ne wanyemu ankasa don't worry ma re ho nyame ema yenko a ye beto asodwada medi ede Maa Akos program ni yakoma mu nsema adwada wo so fa de bra na ye bedi eche se de edi eche amankofo tutu ankofo sika wo mo kwa kwantuo mu ye de mane wo mo medi o matua no wo bai otwirimu ne betre ye pe she go pay nyame ya adomu a obehia ne mu sabre de kosoa na ene ye ntebusua pani sam ye champo ene ne sports team ene agudie mu nsam is up next ya wa agudie mu nsam but me said de mani afiesia